TV. Kaitene ka mukoloni kintu kira kyatumire mukoloni amba kwithirwa akiumbana kiri kwa nthiguru si Africa twaririe Kenya ni kintu beta divide and rule. Divide and rule ni naroke tawire antuba rutere rumo baba ngina bobere ona ni nibwo tukwatwika ati kuri antubo bo collaborate kana bakuwatanira na maumau na bangi na boba rutere rurungi chungu bamita divide and rule yongo kwira so yani mantu kwenda tuito tukiariria au ndeni account ya Meru buntu tukwita tumita situation ya Meru bureka ritha ibura Meru Yiitite Ata yitite atia na nonto Ruani kwithito kwina rwaria nyuma ya mbithukirona ya karekire nterire cia kaboitu na mtura wathirikite tawe ntwachoro ethro akiwa ati tumikia kumeno nure mutiane na miario yambiririe way before itenere andiunga ya president muthiene yo mweri muthiru na ra governor Kawira Mwangaza akarire yaka kumeneria antuba embe aikuwa ati antubara bakuringie tuma ni antuba barabareti antuba kaiku mantereti embe bakamatina lori na uati antuba baimenti ni antuba bome meaning batiringie tuma yani you know na then what followed ni kakwa karire ni ya kane ndi kwina mpathu atika imenti tiania na embe ukuroro kara yakarukwira ndeni account ya Meru. This is what we want to demystify ntukwena arua kire bobango yechungike siasa nyuma ya miarieje ire yomba kwithiro yo kara yake kumeta kureta rumena kama Kawira Mwangaza ni wakuma nterechia imenti Senator Kadhuri Murungi ni wakuma roterero imenti deputy governor ni wakuma roterero embe na kuringa na story tukubethiri turuare ni Morgan Mweti aretwira ati governor Kawira Mwangaza na thulite bonene sana munini wawe mantu yani ndini yomba kwithirwa ni yomba kureta kuchanio you know na andwa roterero rwa Meru kiri thirikari nthiru ya governor Kiraitu Murungi utongeri bwakara ya kabwe distributed kiri mario ya thatu ya county ya Meru roterero imenti na ukia governor roterero embero ukia senator roterero tianero ukia deputy governor yethro ikia distributed in that manner kana yethro ikia yanokire mantu ya kumbeka maybe otongere bobu kuthai nibumba kwitho bukireta mantu ya then Kadhuri Murungi senator na wite ate kinyawe na akwaria miario ya au ati weta kwende ai mweji that is what he said ibu werekire tero cha wino na aru abaretereche mitungwa wa kinyawe no arombete kia governor. What might happen kiri kithurano kia 2027 yale mantu kwera twaririo tukubona arua na of course rua cia Meru ni cia allocate kidogo ringi cia karai yake iweta kiri siasa cia maendeleo cia maendeleo in that assembly ni thirito kiwa tikiraba kwenda ni kwithira bakibwithia budget iraba weta program based budget au ni omurandi yekirwa kigina kia kio na yuetwa rietwa murandi rietwa na kigina kia yo so ni kumaanisha ati siasa ile ciambirite thai sio karasi machua kidogo siasa cia development politics yani omantu kyoto tukiaririo tukubona arua kiri mubango echunke siasa karibu withikeria twaranirie na tuthio tukiwatana kiri mubango yo na woni kwithira ngwate kwariria mantu ya turi na minority leader ndene ya bunge ya county ya Meru Mheshimiwa Mwendithile MC wa Kithi. Karibu sana Mheshimiwa. Asante sana. Thank you very much not to what wana kanya. Asante. Thank you. Mheshimiwa Caleb Mutethi ni mwita super MCA ni MC wa municipality hapa kwa Mheshimiwa Caleb niyo center niyo kingina kia county ya Meru. Karibu sana Mheshimiwa. Asante. Thank you very much not to what wana kanya na. Sure, of course. Asante. Na for the first time ndani ya mubango yetu chunke siasa Mheshimiwa Timothy Mutwiri Kabako. Karibu sana Mheshimiwa, it's been a minute. Thank you so much. Ote yao kumora kumabunge. Actually imbejite no rante yetu. Oh, te yetu ngine. Be twithirite twina Martin, twina Edward. Edward, yeah. Yeah.
Karibu sana. Thank you so much. This gentleman no wakuonewa erobo anje. But it is not very complicated. It is not very complicated. Yeah. Now, of course, our very good friend, Bwana Kinoti Ontomarete, mukuru wa kiama. Karibu sana sir. Thank you. Thank you very much. Asanteni sana bwithino ntubo kuona kanya kuya kwana na batu. No, of course, kwaraniria na mumiru na mbere twambiria chungi ketu tukubona arua mantu tukubanganirite na arua. Kwirwo no twabwithirwa ni mukiri wa mithika ya mantu yo karika nterira cia tianene beltira ya rethi ya roterero nyambene is part of this conversation also. Non tumanto yo karika nara ni mantu yetu karika roterero rungiro imend what's really happening na kithikira mheshimiwa Mutunge ichoa kiaria aure ati kuri atongeri bo bakusika na borisi bakusika kire wamba bo bwandithie tone rono mbere alafu tuye tuchokere kenda twaririe mantu ayo karika rutero rwa nyambene wamba bwandithie what may be causing kana ni biomba kwithwa bieto makwithwa kwina wamba bo is it politics ni wamba bwa kawaida bwa mpitho kirio chitha irio ni maitha yetha ro irio ni mbibio bikuendelea kiri mantu ni ya wamba bo bwandithia. What is the cause? Ni wamba bo kawaida, ni siasa, ni tonge, ni atongeri bakwenda witonge na intobio either. Ni mbibibi ongo bikuendelea. Katuone rondo. Kiriro kithikiro na mathiko ibwete ontobo withire kiria karibando andatia Meru muno miru etiania nembe na mbui chuma na kia narethi bankamera baraba ithukaira miunda ya ntogataka kana maitha yaraya ya ng'ombe no tia baura arethi na kari. Nyuma ya karibando anda ikuromba thirikari ubaingira nkamera irare onthetie yanakia na ikuo na wagagia na kwaga ubathikira. Tariki 4 mweri Januari mwaka 2022 akaribatiani bachumeri na kwenga nyumo iba ibongwa na kinya imwe ciao tiatemangwa na kiri karikarira rioneka yara kuriria nkamera ii mere antu mwanja ni othuranirwe mwero nkoro na matabithi Rwanda rwatiania barabara thangirwe na kura wa tariki 6 mweri uyu na babuthirwa kiatho kiamo kia mathiko. Ontobo ibwatumire urare gavana kaitene kaukira itumurungi arita watho bwa kurieria nkamera unkuma meankene Meru. Kama ngamia imetoka nje ya Meru na kuja kuleta shinda hapa isikubaliwe ingie Meru tena. Amwe na bo watho bobo tarita ngweburu nontu nkamera itietera na mbere kwithukira miunda ya kariba Meru na kureta winyangia wagagia na kinya ikunkuruki. Mwanka kinya karibari area borisi koyokia mere ya endoba ononto boruru. Batuto una uchungu sana. Tutakwenda kioko rengeke yoto kama taira maiti. Atutaki hivyo nonto bate kwenda sheria. Tutakwenda bo batwe nonto anto bathira ngoyo iko ya era maiti. Batu tutakwenda na torendre bware maandamano ya temurere na tutakwenda mere ya to yo. Tabata barero renge na nene baraya bonde. Kuma baraila kuma bakatura kuma bamunyi bonde baya. Bawa tutakora nonto ya borenge. Na dai chimba to na bina bingi bater. Ngwa bari vine kwa ya era ketu. Chimba ke. Kwani batu takatira ketakena. Wamba bondethia muno ng'ombe na boika umo kangi gaikwate atika Meru na kaitene kameaka ile ng'ombe nkurukie ngiri yeletia Meru iti maitha na antu kithumbo totoro bwao Meru baekwera baukwa bakoriara itaronza ni kwamyantu itaronza ni ng'ambe. Tariki 30 mweri wena mwaka 2023 urare MCA wa Ntubetwe Kiongo iraiki gembe North George Kaliunga na ringiro risasi na utotoro bwawe igitaregeria ria kuthia tandethia tiawe mona tia karibangi iratie iyi ikukia wigia kuchelelia atongeria kithombario waziri wokaria bwandene kithure kindiki uraikinyithirie nja gwa Kaliunga kuboreria mucie na atongeria barita maromba na mawira ne kithumba. Tukimaliza hii manzizi tutaanza kuitwa ingine. Hatutaki hiyo upuzi. Tunataka wafanye operation, wachukue hizo mabunduki hizo wako nazo. Wakichukua ndio wasie wanatusumbua naye.
Tunaomba Kindiki, tumechoka pia na promises, tunataka kitendo. Kutuenda CS wa interior meambwera aliria yete musie athiate to the letter mande ombikane. Tariki 15 Disemba mwaka 2023 Waziri Kindiki na atongererie kiatho gyo tura kwa mabisa BNPR igana rimwe ria 40 nteretie ndumuru na aratumiririe operation kenda kuthiria wamba na urani bomb. Kuanzia wiki ijayo tutaongeza operation ili tuhakikishe ya kwamba sehemu fulani ambazo wizi wa mifugo umekithiri katika kaunti ya Isiolo, kaunti ya Samburu na kaunti ya Marsabit, tutaiweka operation, tuweke curfew ili tutatue shida ya wizi wa ng'ombe. Kindionge Rais William Ruto kaunti Meru, mbunge wa Igembe North Julius Taitumuna yukirie kanya kuromba rais kuongelo karia nterei. Hapa tumepoteza watu wengi na mamia ya ng'ombe kama si maelfu. Na hao watu wanaomba jambo moja tu lifanyike. Na hilo ni jambo gani? Ni jambo gani? Nyinyi ndio mnasema. Kwa sababu ng'ombe wote wako Samburu East. Na machokio na wira nebo rais. Hata kama itabidi tutumie jeshi kuhakikisha kwamba mali ya wananchi iko salama, hapo niko tayari kufanya. Na mimi mwenyewe nimeongea na huyo county commissioner. Nimemwambia mimi nakuja hapa. Na ninakuja kutangaza afike hapa siku ya Alhamisi, and within 3 weeks tunataka hiyo wezi wa ng'ombe walie kama panya, tukuja tuwaokoe. Amona bo atongeria kuma kaunti Muturi ya Isiolo ibarombere kanya gochwa no chokia ndethi iti ya Meru mbere operation yebuithwa ontubo aloameri operation ye na kuria kurubanjori nteke mutobo nene atoga une akithaga ba ibo batoro toga ina teru are ng'ombe cia ita miaka yonde uwe bataba toga yana ng'ombe kaura amba bau ne amba tu ya barabange utamwamba wa ia chokia mwamba kawatawa akaretwa dainto de bibi kawatwa bia chokua nende batwe bito kwero to achokerwa re kato chokerwa mwamba na nika ia chokia na uma kulingana na bura kurubanjori nteke bene Jumatano ekiumia kithiru maitha yaringire manyata nteretia matabithe wondine mudhara tiganisti bai ya ng'ombe mana 517. Now yani omantu yethirito yekarika Meru na this week yumike kuthira kurejure ng'ombe rwari na royo 500 antu amwe na kinyira ciarire ochoka inkai akwi ng'ombe weyana na chukinyeju cietaniria ni wingi ciejire ruinene mushimwa mwendethile nani akwi na waku nontu ni I think ni mwankene yo akithina thwana right ni biobio ngobi kuendelea nterire just paint us a picture. Thank you Martin mbere bronka de Meru na ara kwanda atu tagerete are na nkendo mwato enikiro ari ruari ambwe Martin manto ya noruru muno antu betu ba umiyete actually timantu na mwankene antu ba ko be yiri ng'ombe ba ko ba wondie kwa ng'ombe chichitite manto ya noruru muno nondo muntu acho intobiawe muntu akari intobiawe alafu bikia biyaeta na inya to some extent anto ba toturo bao so oni Martin bran kwa ile manto ya dirikare neru kirite manto muno dirikare neru kirite manto muno nondo nye ishuiro gona chencho kariara inancho irare anto ba anda bare mamiunda ba anda dai ende pempe ire okura nancho ite ende pempe itani jeni kana ite ende ba gerema ite ende ba ganda lakini ende pempe chekura chekinyende aranjo chiane chemenyende jo ikare ne okona jo chite na kwa tu kanto iba ko yokare jo chire into so wale okona ikialesneze dirikare kurukira antu bangana maisha yo antu batura maisha thina the same case na kamera cheo unaona ke mando kamera chia monko wetu ncha wetu ikiacha tala athwana na konjim ikia monko ndine kwa kithi so wale mando ya wamba ng'ombe na buo operation kindikina wetu operation ikathithwo no ng'ombe chetu chiche na Samburu nyingi mma lakini atongoria barabatura bare utura Martin bakaraniria ng'ombe chetu ira chi
bachichoge barete nawe tu Meru na mantu yare atakarikire actually twenda kwarire issue lakini tutariririe na operation no tutita ku demand turi atongoria operation ethithike number 2 batwe matini mankauto ginyite katobwirite naro ginya ndago wangekira sheria njarene no ntubuti kwenda tutethia twegire sheria njarene no ndunende ginya bowa ntubetu batea armed aparabo naba kuma na mechinga ina antu baraba kuma no antu baraba ya kuya na no kenyemwe endo akaraka saindira Samburu na other northern counties yakabo bai mwanya nawe tu so batu ara tukinyite manyaka to inare kato no starabu buingi muno yudo mantu baba tunyanyaza muno kato no starabu batwe itobureta ko kietalia ala thirikari tikaria antu betu no tukame abo twaikaria na nya atongoria batura menya matini nara Rwanda rura atongoria bo bauraira antu bointo bo bauraira bundugiu abaura risasi nambi ndato nyingi ibo ndokona atongoria baitura bakawa baetia ng'ombe boiti amba anabo ito kethira antu babo ito baitiare ondo bote kwa thabo ikandene mabo garaka ba yaba buretera no ndo gatha ibo kumei mwamba na yite na wote kwenda mwamba okubwirito mwato mu ikandene lakini barua baetia bachwe ng'ambe na ra ile bika babanga otumira bibi kinyakuru bo onto yanjuri ncheke na abatumira na baeta wetina tekirura yite kagoro ng'ambe yeterete weria yonka nya remonto ba nara ba ina mando ba iba tukima matina tutendo anto ba batenda leo teseka JR mbira atiri mushimo mutunga icho akiaria kire kiatho kiari na CS Lenturi awire ati no kwithiro kwina njama kinyana borisi nonto ng'ombe ireta borisi bakeya babwikira mucemano ya mathaya 5 na riu ng'ombe kacietete anto aba mobilize rwiro beta bathiata ng'ombe ire ichoka oro so ariwa kwina njama ere yao ya aba bana borisi na atongeria banao okay kamba mbirine no kedia antu betu ba Meru bere mugeni abali mbachokeria nkatho muno antu bakwitha bai mitandao na bagitu thikaira mbere murungu aro kumwa no antu bagutwa opportunity kumba kugauma na antu betu tukauga bwetu na bonya wewe na bwao bora mtu mbakwitha akenda kuga Martin na uchokeria nkatho muno tongeria bwa kameme na TV no antu bakwitha bulugani te kwitha kwina antu ya bubu kule at least mbakwitha tuigaga ume na antu betu Martin nja yonde nja imena gona mukuru kana imena iro mukuru na gitumi kembo ngeja kuja ngakinya gwaku nja inyankaringa kuru eku kaigwo turaria no ntunio muntu aramba iria weja karinga kuru kaigwo turori mbikuru egwitwa aya rune na kairo atrimana mwije onjere anjire no achunia rui akano kaigwo turagitade au nyamo kuru kaura na rege mwisho kinyamo kuru kagitade ko kwe badu to aerwe nini anteno gwa baku to aerwe docket security na nte kuona kwina any reason tumba kwitha tukigitade ndo kinya national actually mini baguga bakaua ketheja kindiki akuthangwa terrorist akuthangwa ne amba ng'ombe no tiguntu bukarika bwa whatever na ndiko nere ukaro kona the end of the day kinya amba bau ng'ombe ibategere batuthima bono ke kutha kwino tubwiri kuia ng'ombe no ngamiru no ndo Meru gavana giraitu akuma ule otigiro no inyachiwa unyama dikone jau ate kinya yani we chietire na no kwa tukuthimo au kaire yani twategero tuona nyau tutitethia na ni wetu no ejari wanga tujui tukathithia ngama yeta na operation anga bimye biere anga tukwerenchwa anga twambe tuthirie na ndi Martin at the end of the day katukuga anga tikaniria na mwenda ugakuga yani mturutereru kana mumiru no tumaisi ba kinya geria wange iruire baiteje tu rari ngima batwithiro atu na bageta achio bageta nyayu jengirendi kwirirwa no tukathe bategere bono tiru ote mturi okwariria anturi and the only solution no je nkuga mbere ma unimbira antu bairie uga kutha muntu akethiro oragi mantu agwija kwija ngamichemanio ni kwithirwa ngamathikone anene ibejite akaya kwithirwa ateja kubwirwa ora bukakaria ng'ombe kana bwa solution ya kuthia bura babwiri kwija tukara gwita
mupolisi jo ukwira na wika mathaja that I agree with you Martin onduka eka muchemani nyako 5 hours rero bwiri kwitho wingene na ng'ombe kinya ugo au kweunya ni ngonda etikaniria na ora kugo kweu I mean na ng'ombe tiete ura na tuli aja katukwaria tukamanya kinya gikimiru ne mbere mantu amba kinya thamu miru nera wo utundu bukarika ethro atije nyamtu akajo goitwe that tuje kirake murea lakini mbere atu engana no ntu mbere ni kenda tumba kumenyora kwa gitatia no ntu kinya maitha no ndijeja tekaja ijambio kuja thai ibeja na bakata ng'ombe na nyatu ngoitwe eta kuramuka na una twachoka bire twagitatia twachoka na bio lakini chienu chieta no ndakana chita itango genge ke kimiru kira tuije otengo ginge bethara be miuro na ubage akanondo na mbi beterete baigwa kembu ndakaikaumira na ndi batu tubwiri kwibangania kairi oni mbuga bunka mndu ina ng'ombe wetho ina ijirika abanyoga itemwe bukatha bwira ndaka kinya chuchumba kwitha chigita ate ankwira uria bijini umunyathithitie ni kenda at least gukarika kubuja betere barwira ira itagwa nyambene game reserve or something like that and current conservancy ira nyambene conservancy kenda menyenda mubango jwajo ari create buffer zone kenda kwithirwa at least kinyoge gitanirie na au kwina ntu ino ndibantu ibaije na arabeja ira teka bejo utu baikinya kuna conservancy beja kwijana ndi na antu bale bakethwa bako deal na rangers betu bara babwiri kwa bena ara bwagurangare bwagura mbwandika rangers lakini nande ntije nyethera wegintu ntukuthwani nyetha gavana yetu naije kada wegintu yakigita conservancy ndere kana na ije no ntu rangers tubwiri kuongera ki na conservancy kaethwa operational uketha nande kuonerwa noja ura umba kuonerwa kethri Samburu game reserve kana umba kuonerwa Meru National Park ukaugora kugeta ukugora kuthithio so atuge mbere makingi priorities chia our governance irethro yere iriguru kana ni iri ndiguru but kuona je ka live anybody ina maana je yarore ario uyet kindiki kuma thirikari ya Ruto erambiria no ithero ari minister otongeretie kiruti ngo Martin lakini ukeyotagera kimuchemani uyo jwathira ruwa na arererwa gagoka ukiria socks ura jo barari na jwa ngai na ntukumenye na barari arererwa gagoka ukiria socks Martin gatwitikaniria atiri kwaria no waria muno no kavoko no kathiurunga muno kiona wanda I have nothing against kindiki but gere tubwiri kwa twina kyo Martin ni atiri oni mbora na nda ateta nyoka irira twari na kaimenyi ya Roland dole nikino ndo akethwa Roland tutigwe twiruja na isiolo iguru mianka na ati akethwa Roland tutigwe twiruja na Tharaka no ndo mianka whereas menya charity era begins at home na ndio kwa antu baku bakethwa bakiura agwa yani na tutina thiri yani ng'ombe ichietire ntuku chionde whatever na nyoge to kathithia bwe kubungana bungi nyoge to karuirira na ukethwa na ndi na wange kwina thiri kabisa ende kwaku menya isi no kwirinya gutagaira rimo madini ura ungu kwira kwe umuntu athanga wake nda uthimwaye urito ora muchogori wa kuthimwa wije bagathima o bagona tebiria tuli ora na tuiye na tugitajara yonde tukagitaja but you see ya president no menye ni wa nya terrorist bathiye gitare on the president yake ya kujo mwero rurikana nya gitare Kenyatta ejire aro mbere nukurikana watu awuri kuthingatira lakini you can be honest with yourself umbire riria amwire this is it we've had enough uraba igwa kaire twakwete muno lakini menyana ndi niyo hard stand ira kindikia bwiri kujokia isasa we a number 1 abiri okathia bora lakini make sure kwenu ugo secure otiga kuja kutweja story anga kuma na aru anga 3 weeks watunda kunyaka chagu akiuga anga 3 weeks watalia kama panya wakuja kutubembeleza tuwaokoe ni hata tutaigwa bakirira ja mpaka ja kana nyomora na bakuya kaire bakuya bakaya ng'ombe chikari kava bakaya bakayo kaire kwena muntu ina issue ete bugi na woni nkauga nyani umwenda kuga batwe tubwiri kweza tukibanga actually mbwiri baba babwiri nyako kwatanira bonde 59 kana 60 no ndoko komiriyo bakora gweta bake na mano weta kwaria na antu baboria batwire solution yetu ebwiri kweza were ku kenda to solve problem wereko ya twatu etera antu kwira mtu akakona ndeto twatu ina minoto ogei twetete kuria mathiko ibe tabatwire kada yo mtu na itangiri Meru Seda ibundo kiugura kwa tukagura kethira imegwe tuije gutumira muno tukagita atia menya the sanctity of life kethiria Martin giki yangu the sanctity of life ke uni it's very important na impenda kurikania Meru bubwega what is government don't want to badwana yakatubwiri kwetha twetherwa favor a government basically either a contract between the people and other people katutaraga our leaders tukabera no ntuni ntumba kwandika jeshi yakwa uninga itagogoti na abo bunkaragie
aya ntomba kuandika polisi yakwa ngare ya ngaita gogoti ganto kanini na bubu police lakini as long as you are not able okay ya kwithro tumbo nkaria no tumbo mbikie ote ntomba kuthoma sukuru no ntugwe ugoti bwako ote utumira kwagiri then ote contract twenio we have no contract ndebwinya kuthange kuria gogo ugoti ndikuria bwa uthithia bwatea ng'ombe ciako gaigweta na uni ndakuria gogo tigena bithwande na thiri ndithie ng'ombe kwa ntinai so there is no government in a situation where aran kwithwa ngigita atia kinya irwa. Fair enough. Mheshimiwa Kale binko menya this thing you might not relate manto ya wamba bobo adethi lakini je yara riwa atire kinya babu ya MCA maybe boy na role bomba ko play kire manto ya is it possible non to what death is too many. The other day miake I think yumona elemithiru antum 11 ibadhikirwe na utia nieu na still wamba bobo te kuthira kinya twina CS wa interior angwitikanire na mbere ma ankethia Meru mbere bwaga ikanyakato ayewa it's an opportunity kenda tumbi kwaranira na issues ira tukwariria o gichunge I think ni issues si ku affect umwe wetu edhwe ni movement edhwe mutigania kai mwigembe as long as one of us is at twinde tweyat nambuge rware ruru kwari very important nonto the bulk getikaniria nje ya 100% the bulk stops with the leadership na leadership tokambiria from turi nenda tu as an assembly omburia tu na a lot to pray tutibati kwithairwa rionthe na onigento kyo inkithuire mono thaira mtu akua iro twitete nje ya kuga pole na ndikumana ro to make sure te mtu gakua tukathithio jo nojo no ronge I think it is a big challenge na twina mheshimiwa Mwende Ithiri na twina Kabako ate twitinya tungo tukarende as readers ba assembly the Thunder assembly tuchuria what have we done kyanto bo betu bakora wanaja nuntu bwa wamba bongombe untu bwa jairi kira kindigaretie na gintu kyu no mpende yani go kimenya ngombe ngiri emwe ti ngombe nkai wentu kwariria ngombe ngiri kuiwa tisungura ngombe ngiri kaumari raja gichunge igaitirio twamya twinde municipality ngombe ngiri chokare I've been privileged maisha na jakwa ndari chairman omito ndombe gwika nto baba keja bakaririe muito ne retwa na ria ngombe cheja ngiri emwe in fact atwandika barua ki national government atwandika barua headquarters tukuga tukuongera ngombe ngiri emwe aja njeyal na ngombe iji itukona area riga kara ikombi kura for this time for a duration of this time na ndetha ina ngombe ngiri emwe gakurukira chune mianka yetu isioro chitete bo Samburu I think kintu kato bati gochuria na ikyo nya thirikari bati ochuria how is our relationship na mianka yetu nonto au nionko na kwina thina kukeja kwithire muturi wetu either is colluding with ambabara bagutia ngombe na imbitikiro mbugo nonto yuma nkuga either muturi na kugwatanira mwamba na muturi no batina ndi kurwa kiuria kyo tukuria nonto ngombe ite kubaruka irejo kwika kuruka miankene ki neighbor let us know how is our boundaries na muturi ratwinwe boja ire no tudre na security na ntamenya kaire idea yo munyare ayo it was one of the best ideas ewe ku create a buffer in that kwithre kwi antu bakeja bambe okuruka na ugia kuthwa gintu kuno tumbe okirevise kaire it would be the best idea kenda baraba kuija vekuruka kuma mwankene jwe tuna jujungi tuketha twije gwigintu artistic tukaritio meanto no tutombi gwika manpower yanto maybe MPL and the like ikethete effective boja to gichunge thirikari Kenya ni bati kwa serious ti lazima tutumire borichi that in this time and generation kende thingata ngombe kwina ndege kwina into tuwita drone into bi bati gwitie guru ndigwitiga gwigintu kyumba kuita speed ya ndege nuntu ngombe chiwa tha ndege bati gwitio ndege tu cia jeshi tatu tu Ukraine na Russia na ragurua athando ayetu yes athando ayetu ijire na ndeja ndene kitha tuingwa I think jeshi ni bati gukirinya ndege ijire katha tutina chutokamenya tutinande athra tutinande gitumenye drone ititie guru itumenye ngombe ikwiwiriwa igetirana so that our people it is a big loss to the economy of Meru tuingombe ngiri emwe ugoga 1000 times 100,000 Ndimbe jingano ugerotala that's around 100 million in terms of mbechira to lose within a single day nonto ba muntu ejete go twithika ko nduga one
the bulk stops with the leadership from the governor to the MCAs and also other leaders in Yababubuyo. The second thing, the national government also should be serious about this issue. Nuntu wikaraja kwi mtu uyo okurea mbeche tia ng'ombe through name insecurity. Yeah. Mheshimiwa Kabako, you know, kila twethiritwe twina kio ndene Meru na ti Meru aki katu Kenya yonde ni it's just pure rhetorics kethe no tumite o nonto atongeria babu bukeya botwire bwarie in 3 weeks antu bakarira ombea otemu tutraibu akirira ombea. What happened ni ng'ombe ngiri 1000 in 2 nights antu amwe JR ng'ombe yetaru arena royo Mheshimiwa Kabako ng'ombe yetaru arena royo na still no tukwaria same rhetorics. The other day deputy governor akiwa ati governor na abati omwa nontwe na background ya security you know amwa kinyake the docket yani I know it is a national issue amwira wewe angalia mambo ya hii security. Again, NPR no ntondironere kirima group ya mwemo Mheshimiwa Mporo ari kwa ario na JR omeleza boya is ni barabe ki ba reserve or conservancy era yeki critics ba Mheshimiwa Mporo ba wire o NPR ya county, but these are officers bekio ba conservancy. So mwankari these rhetorics Mheshimiwa Timothy. Thank you Bwana Martin. Mbere kabisa inyanika mbajiriri no kethia Meru bonde arabari na kethi nyakari bako bakiego yantu bochud liberi mbateyite muno onto kethira tipo tithira nyanki umbo kinya na ahunkinyite na inya kumbo kinya ntwa. Martin biranga kuira batwi Meru twina thina na Abura Mheshimiwa Kalebo wanti kuria na buo no tutirimane assembly twe MCS baratu kueleanwa ina baratu kuibanwa na bara tu focus ite otethia mumiru no komboa mumiru lakini assembly aro tijeshi tweni obwana tutena michinka ewito kama tantwara utethio bwa Meru araburi irira batwe Ameru na atongeria tukarikokira tukathirio bwa pethera tukimenya inyethire ituthuranite na ituthurite thirikari batwe tikatwe kiara no ntuborwendo katwe kio no ntubwantu betu na kureira bethete atia no ntubo kureira baringite batwe tomba kwe ya tukairwa Bwana Martin tukairwa ruari thine ikathira antu bakarira tukaringirwa kibindi antu betu bashangilia boya muno na bakawira then antu baraba utwira antu baraba karira bahita twatwa thinene cietu twetwingwa lakini bahatwe ndiwa nonto ekarite yera itawa use dump utumirwe iro thirio utumirwo karukirwa kana taura munyo mwe etawa kamande wa kioi aina kira mwari ungaira thioike no animuni tweta nai so batwe kwina tweta ira beka ndwa taikando batu kwe timu ya twaikayo timu ira toikayo anemuni eta wabangia Meru twatua twina na batu tutiomithia kwaria turi a Meru no ntomembi itokira twinto tunini turatweleri tuchuno tu we menya womba kwewa into na njara yoriangi watu chuna wa Martin na njara yorio na tuomiria kwaria no ntukwibyo erwe kwiko weleri nai na njara yoriangi ukona so unibira nkuwa u no mwanka twetekerie kethira ikuria tukauria nya thirikari yetu nene na tukiuria tukauria tutinobwa no ndauria ndika bako ningwa ndaomba kwithira ndinobwa bo security ego ai tukiagwatha na tueta tuhakikisha obwo kinyo oversight ya tukubwithe county tukabwithirinya nara na twe anto 56 yera inyo tethia no tukomboe Meru wetu lakini tukiakua twete assembly ndi tweta kubwithia assembly twareterwa ki MTF twareta sheria na tomibwithia na tongira kura twinde kwa MTF kiyite kuthina lakini Martin tu watu tobwithia twa assembly mande ya dia yarathirira so ni bura nkuwa u itwetikirwe nyara president yeko tukahewa tutikahewa kanya kiko mukana tukahewa kanya ko muria kiuria bwana twamwira kanini Martin twamwira thina yetu turi a Meru antu anana no nantika meno no ntubo kuwa uma ntu twina fia euni
membi kwethira kwina president ndarwama ndaria umapo wakwa ndauwa bina bibwetheke nkamenwa na ngatengu ngero inkoro naye na thirikari itukaringinya tubetu bonde bara bae inkui thirikari nene lakini itwitikirwo na twewe kanya bona Martin kakuria atiri batu turi amiru nonto kitu kya mwisho nkwira Martin tomba kuringanithwa o twatura kuringanithwa o 2027 yethire tweyerenge toike na honeymoon yetiwe na antu bangi itwitikirwo twaria na twibange twinde turi atongeria ba Meru ona bara bacindirwa bamunya bateitene na bakwibanga nonto no atongeria na bakiraito tuthirie mpato cia siasa na rumena tukarende twinde turi atongeria ruto turenja tuna sauti imwe tumba kwira Meru na twibangite JR mbira atiri ukia kwithirwo tutumba kuwatanira kinya tukaribisha president, you know, president as a sign of unity ya nthiguru ukia kwithirwo tutumba kuwatanira kinya tukaribisha president ri tukomba kuwatanira turona maitha kweri na ndio ni thine Martin nonturi uria problem yako ria nene kabisa tetuga ni MPs kana nya MCAs menya kwina muntu uria tugumba kuga nwe county executive county executive nwe wina resources ejo ndaka ikuga nonga mbuga betite beta no beta tubainyeria na bakainyeria tukahakikisha kinya ba utwe turi akari bantu ri wingi. Wait, are we blaming governor for this? To a large extent no tugeu menye you see ura mbuga kiro tigwatire kira giatumite munya areta rangers ino tukethera ati umba kureta NPR ba kuromba NPR anoga akiuga ibaretwe ibaye menya no utire nwe no gala kunengora bunduki ogwe mbuga nona dakaira chietheraji bau baithuka no na mijingera betha bene ochoke onengere kalebu NPR omunengere njithiri yani baite age kinyombe koga ore ogetia oitaikite o magara ya thatu na ndi ubukombana na muntu bana muntu jo nandi ideally nani augite the best thing kabocho rangers wachoka na ndi onto rangers actually kijabara bakaraia KWS dara bonde be michinga na bau no ba mkuringana na ore bukugita bukwenda bunga kibeanda kitengo kina katheja kiu KWS kana na aba ketha bari na ngari wena cheche kugita atia che kuingana acio nowadays nkiongera kinya rau nani akuga apart from drones ni morinya nyumo nyeti andethi chigwikirwa GPS kwega something gakurwa kariu ka glass gakaringwa ndene kinyegeta na nongegete kariwa na inyeri wakanyamu getu gakarwara gaitwo na nyumo egwire wa kiongo inya twethera kiongo karewa kwina nyumo re chikairwa na chicha barabara chira laser beams utumba kuona na nikedai nyamuji agitaniria gigitiriga na ndi no butha bwimanya chietirite aiko lakini nyato tiko need ukinya na unonto I can guarantee you ojo gukwirikana 100 ng'ombe egana tika ngiri egana tika gitaniria aja ai Martin utera ngiri uko no kumenya ng'ombe ngiri yakuga atia I mean chiethera chi mutindo chikojora mutindo junthe na ndio tumbombira ng'ombe ngiri chiomba kugitaniria au chietete ore okaugo tukumenya na ara chigitire atia chietera that is not a possibility na ng'ombe kinyeke tho yugitwo tukubunde it can only kadha muntu wa matukio gya 12 kilometers 24 hours re koko ndombira ng'ombe kayumba kugenya ngorukie 12 kilometers which simply mean kwena issue reo ite kuita bobo yaga. So only to a large extent barabe na resources ibantu barampomba ko blame togo igwetera na ngala tugetera for a very long time lakini ore kwe no omba kuchwa ore omba kugeta atia kuthithia nteto je nyoka jukie malang cruiser ja utinda kuthiurunga au je ngene na oka kana je ngene na mwana mutindo kenya bikibiki ja yuti agora kwa chi mutindo na chigwerwa traffic ma igeta na au kwa ndombera tutethera tu na solution Martin menya kinya intelligence kyo kitumanya thirikari nene chito china those kind of intelligence jukie defense forces weto nante kwendo chigweta ikeno bete bakarie na au bategete bona muntu mugeni bakatho ibo bakuga bebambe bambere tukaga turethetie muntu turi antu 15 menya isi bateka beja atha kenda chio tukwa kibomba kwitha kwa beja mapema beja bakateka orai nontu ugo keja kuya ng'ombe otuko Martin wiji wete domiana which is simply no mwanga wethira nwiji areri na iyo wejete kugita ata na nduka ya kwethira ugo itumenyere we mwamba na okeja na itukuona we mugeni twachwa antu bangi baire kana bathatu baketho ona ara ogetera inya tatu tia mona ugo urio bukeja kwingana na bara bangi twimbere yenu itumenyere na itukitire atia so I mean at the end of it all resources no tuchirio a plan no yombe kwa kugita atia no yombe kuthithwa na ntikuthugani kwi mumiru ije anywhere omba kuigwa kinyako aka barabara kendo onge atega akwe na au ndumuru ohethro na problem
na ndi ndetira barabara nere na mutano cia gikuja na ara iro ndatethia iro ndathia komba kuthura ni untu ya bu Caleb na munene wakwa. So I mean at the end of the day actually twetikaniria atiri Martin barabe na resources ibo boturinga nthiguru plan chiethara chiena ntu kinyogeta no bongo bakwira chita iraiku aja kana chija iraiku chija iraja. They have the solutions. Maitajira maingi antu bena aba unene kabona aje kaiwa baije mantu jonde bakuga apo itite kubangira antu bama kunyate NPR benda bauga itonengera ke muchinga mbere nkemenyaga nyanini ndo kambagia kana ndo mutindwa ntije kada weju na ndi ntikinyako wako no ntu tukumenya no winai winai ngeya mbijite kuya ng'ombe nkiwa ari kinoti ate mba kunengera muchingo ka winda nenga nyondo mbere na inya tori bongo batije kada ndi naju so ngikuringera risasi aja ogiteria boka nani ara ogeta ndere ngwe tokethera kwino ngi unengeri no akuringera ingere ije no bwe kinya kuna kathita no ringiri risasi o ithano no ntu to wije na aramenya mwegete aja basically uga I mean kethera Martin, I'll ask you a very simple question. Ogo ina into byaku tha iyo kendo bikaria, it is very simple kunengera mujinga. Tema? Okay, I mean tubaruga tungano na gyo ko juriria ja ngocho kyo nenkanire anga ritika discuss statement ni kendo wikaria ogo ina into byaku ogo. Hombera ugatho igukaria binadamu muntu ungi. I mean babwiri kwethra be could they do in such a way that twin they twije mwamba yani muntu traits chenya mworanto ibadinga toke doke manya ojo njeo eto abadengra mutinga jojo watu angaikia na kaire no ndu ya thirikari anengeri kinyetha jo nenkaneri jwetho jo in private hands no munya mutumba kugitata no ndu kinyajo jo gitonga no tujugire so ketho na at the end of the day clear uni ko need ya key training Euran kara da munya mujo na ndi choke nenkero na nenkeri antu bate kugitata bate kumenya and we have a solution nike no ntu gitonga ko nenkero ya gwikaria ende uni ntumba ko nenkero ya kurigeria maisha ja muntu yateka gitata hai sure so mheshimiwa Medithile mbira kenda tuthirania arwaru twita nange atiri tutegwikira gavana muri uyu muritwa thowa no wina backstops with her again Martin ambue tukara ke manto ya gavana munya burera kyo kiriti mwanka na are gavana tutukumetha ari mweguru getha ari muguru embati na are gavana tukware manto ya kraitorera are ke manto ya Meru otonya Meru so batu bati ndo kwenda manto ya mwanka ya Meru yo ilo bubwe bo my colleague panelist abawa mwanka yo ilo bubwe nonto anto iba utumira grazing zones chia to boboe anto bakauma nara northern counties baka akureithia wetu Meru bakareta Nkamira bakareta Ngambechio bakaungania na batu na so anto batu ya the end of the day so mwanka yotu yukunindi ukarwo bwega number 2 Martini batu ito wetia na nyatha ikure kondo inde kondwe ito wetia to raga kwa civilized tuibanga bwana tora antu beto bundogi nantekira nkiwo batwe aranga bana kwira in this case batwe ga gothe akura atongori baina wendo bote vya Meru lakini batena resources ni MCS nonto batu to resources twina choka bakwa kwa ato kulogire motion yo kurieri MTF lakini ore akono ano ayo so Martini baraba ina resources atongoria ba Meru ibabwereta kubanga antu betu nonto at the end of the day thirikari utire noro oni thirikari ndiariritie buru thirikari kuramira mpembe cha igire yawa na mpembe muntu karemerete na mpembe muntu kandite lakini bakaramira njo ikara mpembe ikathiria na njo wigo na irare kwina bya kuria abijite kurira mpembe imbi kati ni ujenji diet ende chiko change diet ire mpembe chiume na habisi ya so while yoko na ntuba batina muntu batina antu korone buru ai kwanda weteganira kabako kinya thirikari nene ne burito correctawa atongori betu baba MPs na babangi bare gothe kuina ira thirikari no meringa ira ampe antu bo baikuya not for sure kethiro gira badu duro ituru ya gavana twarie mantu atukwarie antu betu kuthetera antu betu o MP o Meru rwa maruari era mheshimiwa Ruto president antu betu ibaukwa nara na burite ku respond ageira kura na kageira kura gira antu bakwete kageira kura gira antu maskini bana aguna kitu kama hiyo antu ibari bathetere antu bona baure antu bo bunduki antu na mkiariere mantu angavana na angavana kwira
anto bara KPR bara ya wa county government ibari ya khaba umete na ono nto bate mechara bate mbi yo moto arake no anto bara ingiria ngana 10 bara ya wana mtu kithakenari ana na family I think around 19 so anto bara bongo ibara itathina so weta kutina transport madina zuitok anto beto bara bara kuthiata ngambe nara kaba kuromba mbecha cio kombora ngari cia kuthiata ngambe lakini county tutiumbo bangari nara bamba kuthiata ngambe cio batu tumba kona menya biratu aranga bana kuira ngaba no wetu nakarite kana kamumeru ende kana mumeru akaraitie ikaukwa na bandu atikumenyana atikwenda kumenya kinyaba iywa atenda kumenya what is the essence ya wita wigiria muntu ngambe mwe and then ngambe ngirigi ya no tikwaria you should talk koburita kwario kona no na concern no tuwezi yo meru wo karaitie meru on boundaries cha meru no nani munya thari ngite ngaba no izo lorwe ha muri ngondo ba munda yawe imwanka oweka wira umau we no ndo no ngenti na no arakyo ngenti itanaro rwa mewari manto ya nto baku kwa no tuwe monene omeru no president bibi arechira this is a national government issue national government issue anto baku ya na ibaku na iwe mwana meru governor should know the boundaries cha meru na boundaries cha meru achikaria na akamenyera anto bawe berembe yake we mushimo Caleb mushimo Timothy you know maybe anto banya mbene kaba bati kuromba alif kuma imenti ba chure ni to tungombe imenti ti yawa you know it is because maybe modemba yongombe yura bari dacia and then slowly by slowly anto bembe na tiane na boba kambire kinya bo change you know kenda ba ukumakire kwebana na wamba ontu yabo Martin temya au kwa itomi ngombe cia imenti te kuijwa membi kampuwe no to baraba kuija barirwa bariuma bwa Samburu na Isiolo no mpuwe naraba wa access easily na nara kurithi tu ngombe yu no to anto ba to ba lemba baraba inge betre kurithia ngombe cio kinyunda yo era yo tu erira na ikomiunda yete tiate inene tote lemana beja ko rio u kukara yaka kukwenda kara yora ku muntu ngeri utenga anto be banyambeni akafifa baimenti beja kuja kulo nyambwa mimbi nyokira wake okay dero mike kuye na kadhina kidogo kwa ya bwethwa Mheshimiwa Caleb how do we deal with this kienda tudiria mantu gintu urambugire no ngachoka kaire tutumbi ko create a problem to solve within Martin Mheshimiwa Idhiri akuga tugurira antu beto bunduki ningwethikia oje yal no gire ole isini antukondo mugweta but I think that will be creating a bigger problem nonto thina ne insecurity tombo solve thina engombe kuiwa to create another problem then da urugania uragu karantu bonda bena bunduki it will be a chaotic community it will be a chaotic community nonto ando bari thiti badiri ko kare ngombe ciao beje ruguru ndeka ire mwenda idhiri tikankwire we can't create a problem by solving another problem ala thina yetu ire igi security na neto bati kumenja na to bati guteka urambugire where does the bulk stop adri the government national government ito point out au national government ina thina twajagi county government ito point ke governor wetu itumwira what we need to do utwariria thai to make sure nyawengwa kumea responsibility ya where it stands. So security is a national government issue. Mheshimiwa Kindiki is dealing with that. Kawira Mwangaza hukumo kile manto ya. Ale, Kawira Mwangaza ndogo nyawengwa na responsibility. Nunto dhairi otarwe we representative wanto. Otumbi kuwa na ndino ntonto ibo kuwa na area. Na ugo rungamirite ugo na thineru national na ndanto bakuba kwibaro rungamirite na bati guchwa solution bamunya bachwaga na nonkuga kairi kenda thatu twinde twaria twi one voice another thing ire ari rwa very critically na kwandine ni komegweta irwaria ro guchokaniria miru twaria one voice nuntu thinera twine mbugire gichunge movement yerira ka mwigembe ka mutiganierira twinde twina thineru so we need to come back again as leaders tuchuri na tatumbi kuthiria tukaria one voice na tuga the president arari na uga kuthi turombiri kwaria one voice as a community tukaleta thine insecurity thine ka take attention ya president I think maybe turingithwa tu solve thine kaira kina ndi thatu thine thatu nio
Tutukumbotega na twinde aitu ayo tutegene ago gichunge twira nae no thinera twine aja Meru. I remember the last time that twetire State House. Twatongeria na mwende ithirie ya. Tutomberi ni kuso nya kurombe ni etiko. Ya kurea because at the end of the day we couldn't agree as leaders. They tunenkeria big platform. The president wetu ala Meru. We were unable kwaria president tumwira thina chetu as Meru. So I think atu asoro our print na tuchokanirie Meru for the next 3 years no time ni thirire. We don't have any other time. No me president Ruto akeja 2027 au gauni ndagererio buthikira bara gothikira tongeria benu bo bara thina. Agira mbrim kairi kioi kwa tongeria. So if I thought it was wise kitha tu thai to solve thina chetu na tumwira na ndi tumugera the bulk irunga makiwe. Tumira tu tuthire ndo chetu na ndi thina tu ino ni insecurity. Tuita ni other delegation. Itakiwe mwira thatu tugukwa twathira. Yes, I think by then tugathikirika. Kana maybe Mheshimiwa Timothy ukithiriria bombera also ndenda kuria atiri maybe iba tutumba kwitho tukiona ya kaboburu ntubu nene in some other places in Arab Rift Valley every day ngombe chija wa antu iboro awa is a normal thing. Bwana Martin tiwa kuijwa kwa ngombe wetu tukuyukia kuntu boka wainda non tuitituire na bo ichianjira area myake wethira chianjireria thinere karwa na ukia kwithira governor bangi ba chief win bake ya bakathiria thinera kagutumbika nawe tuthai ankumila atethia yonto nteto ninirera deputy governor araua gavana namwe ate bai nyakuwa namwe ate bai umuromba ate bai umumbeg gavana ka bai kweja na kanya kau ka security ikaurwa ya creator ike na moyonto nara terese igembe na tianya nara tukwirwa antu ibakworo wana ngombe cietu isikwijwa na ike nama timu yonto yera ukirieti ntaka cietu cikari awa mana ya ile mana tano cieta wanga yembi Daka yonto ya ira ikaomba kurea wa mweri ke na mukunto kuracia tukariri into bietu nonto ni anto bae to baembe na nyabo iba kuibo pen dahire into bietu bikwethi atia bikuthira burankuwa Martin nkwenda Meru bambelewe muno kankuwa itwethere to watanirite turi Meru batu atongeria betu bonthe nonto komba gwithira kwi muntu wina knowledge ya na ume popura tomba kuthiria thine na atina power ito watanire nyawe nwe twaria twina baraba ina power na baraba ina knowledge na baraba ti kumba okinyila na haraba ngiba kumba okinya twaranirie twikane weru ne twirane atiri na hata tumba kwethia tutethia Meru ethre 2027 ikinya tukaibanga ikabangwa siasa tukaibanga tukamya bora tukethia atia bora kwa lakini tuthangalanite Martin kwetu ikamutongeria ari yakaria na interest cia ndeka ba konkaria na birambo nete abo akwa we Martin ukeo kwa manto yaku kuringana apya utero rikorokinya tweria kwira president nonto manto yayo ndora umba kuthiria thina i president ngombe wora kalebo akuwa irijwa tekwijwa ka ngombe kamo kamwe cieritwa cie ngombe kithumba na tewe itikia ngombe cietete cie kithumba Bwana Martin itemenya kwa utumba kwa identification ya ngombe ira kutwika utikuona ngombe over 100 iri cietete na ukia kwithira president na kuona thai ndinge ciena thina yonto aiti na arato tumairwo antu betu bakaruma bakero ibachoke batiretwo na kwina thina ikinya kinyethira ni embere u baretwo nao antu abeta aiti na bakurumwa kana nada so ibyo tukuwa atire Bwana Martin batu atongeria betu MPs ituwatanirite nabo na itwendene muno no tuitukwethi ate itukwarani bira twabaromba twabera itubakaritie na nyamiro baraba bahere kura iba bakaritie bonene bagira guria kiuria uti mya mumero akiringa kura ataringa no pokia aringire kura genda wito mwariria witaua Mumeru na kwinyilika antu fla so ibe ye ito watanire twarie twe ya Meru te twarie twe kihama na te twarie twe ma MP kutuga tukaraire Nairobi tukaua antu betu ibaukua ibakwethia twicoka nara twaya tukaritambia cia kamite tukathika barabara ito acoka Nairobi kana unnan gacoka nje wakwa na thina ira twacithiriria kindi giake ye ya tukaria irwaria rwarachua tutawa yo koloma tu ya solution tukwira twakaranthe turi atongeria orandaua bonde barabate itene na baraba iku twete kindi kiu kana twete nya president na twene nya governor areke kuria ithete no twatita michema ni na atongeria bangi ete rantu president ye yite yathi ata musafara yo president so Zaira Meru atongeria ba Meru ba yantu na hakikisha ukinyao te atoma nchamba mbethi bwana tutaete nchamba mbethiti
so kutuika mantu ne yonte witu ma chief of staff we mantu ya moto tumirio mwira turi atongeria non tui kwina ngavana roba yukweja twakolomanira muchemani one tukangiri tukerana then we ngavana twitire president twitire waziri wa interior tumbe kwarania twirani atiri na ate tumbote thiantu betu baraba kwangamia Meru lakini twatukuya matini tukaria tukauria antu betu iba kuthira tukaua no bae bunduki no betherwe bi no bete bake utero tukeya na solution tutikarite nthi turi atongeria na kinya akuru ya baraba njuri na antu babu onte atongeria babeki community ya Meru tuibange na tumenye u 2013 itare kuma 2013 munyenga fana twejire turathuranwa ni atongeria batiba Meru ibe bakuraya atongeria betu bathuranwa twari akugwatanira turoma na sauti embi sauti emo ukiawita ruare saindi cie kamba antu baraba thura kiama ukiawita MCA ba county assembly cie kamba majority iba kiama kia waipa kia kuomo muchie inya batu tukiakula tukawatana tukauwa round ye twetete kweya kiama kietu kiama kimu twina PNU twina PO tukauwa atongeria betu baraba inge ibarwame na kiama kina barwame na uma bakira kweyo chuno bira tukuwewa kana ukira kuwa nkaharia president itwarie na tumwire tafadhali tutekorwa twi katukua twariria antu betu twarie uma Purapo tumire bethi atia patuthura mwana bwana Martin. Very good. Now ndio tumaliza hii maneno tuite kiriro wa Kamili tuone SMS yaku kiri Facebook. James Mwambi aruwa Kabako sema governor ni mama Meru ikuwe na unity. James Kimathi aruwa hello Martin ask mheshimiwa what is the interest of him launching the road which he was complaining about MTF. Okay. Peter Binaruwa Kabako is talking about unity, but they are not ready to unite with the government till 2027. We are enjoying the show, Martin. Thank you. Joshua Kadhurimaru Kaleb is sharp. His performance as a municipality MCA shocks me. He should wake up. Peraida de Silva Rua Salimia mwenda sana na tunampenda sana ukweli governor na tufail sana juu sahi Maritati Kisima ward ni moto tupu nyumba zinachomeka na fire brigade inatoka Maua tutimao. Hey, this is serious. Esther Kairo Diarua in simple terms the governor has failed terribly. On the other hand Meru County leaders have no unity in which is highly making Meru citizens get a loss day by day. Itanambe kwa raneba kiri Facebook fan page yetu ni Weru TV na turi live kiri Weru FM 96.4 no tudikire ukilukira Kamemeku kana tudikira ukilukira mtandao www.werufm.co.ke turi live kinyakiri Facebook. Now lately ni kwethirite kwina ndwaria na mheshimiwa Kabako ke woringe nonto in so many platforms nwethirite okitheta ukiwa no wache maendeleo to some baka translate boba uweni yaka Meru kwenda kwethirwe kyayanwa bawa Meru ne mari ya thatu ndebiru mheshimiwa mwenda ali na kutheta mheshimiwa mwende thile au na kutheta wa pipe yake angania na itakinya ndonire mheshimiwa mwenda ali akiwa netete senate kwethirwa kyaririe manto ya because na petition ite committee ya devolution. Is this about Nyambene na Imenti? Is it about Embe, Tiania na Imenti? What is this? Bwana Martin, puranga kuira kuthina thina ate atika antu ba Imenti, Tiania na Embe kana Nyambene. Antu bara iba watanirite na ibende ne muno. Tukia gwithira antu ba Imenti na Tiania batende ne Bwana Martin. Tutekia kathuri akirombe tike seneta na hawatilite mithika yae wakura cia ngavana Imenti iraerwe na kathuri yae wakura Kithumba iraonere Embe na twine nyantu bembe barabara ombai na kinya ngavana ae wakura cia Imenti na ya watilite mutuma sendi Embe na nyawe ataurwa kura cia iraonere thina rere ya arathine kwiyira ke kwiyira ngavana peke yake ngavana no utenga antu bembe kana antu banyambene nonto ndwaiji cionthe monda ambone manteniwe kwalesa ndwaiji cionthe araskweyera ire ndwaiji cionthe araskweyera Bwana Martin
kako tuika governor kinya tukia ndroyi kyanjiretia cia deputy governor na governor kako twikire agent bara bakaretie kura barutererwa rwembe batariwa deputy governor kya guthikiria bo yana wira araua thina buruchi onthe ara thina cionthe cianjiretie ciake cia gumo chuno ambi nambi aurerie u ka auria ne tumi agent ba tiania na imenti bakuriwa lakini agent ba embe batethi atia erwembe otikura reretere so nani ndiwa embe ile yanire kura imenti no ntuira ete seneta kura ile ete ngapana sound a bit petty mheshimiwa kabako buno bu sound a bit petty no ntu governor na deputy baroba kura ba ikintu kimwe deputy governor ina muchara yake why don't you pay them kankuwa bira byarerwin deputy governor na bira twichie ibyo byongwa byaretere thina yo empathukana no nto indamurngire thimu ndamuria no nto tractor twake mwile luluma ambira ni agent benu ndarutherie yo nto batari wende ende into binge ya bira byako byihetire bwana Martin bya wondie kwa bietire no nto de na deputy mbi governor na mporo inyingira mpori ndeurwa no nto deputy governor ari uma kego imbi kego yanto bochu so biran koromba nkuira nto betu ba Meru bato tu into kimu na twetegeria sentiment cia mutongeri omwe si twathurana tafadhali no tukia gwathugana Martin tukuthira tutiona maendeleo of which nyakiego yoru ari kiteguona nakyo kiteguona no nto ini ndrina into bwana Martin mbia cia kuritangwe oni mpendetie barabara cia wako cionthe ire iba ikobwithwa impandikite proposal cia sibitari cia ko ire iba ikobwithwa kuma kubwithirwa matanite na cikona ndawa lakini tende na mbesa bwana ngiagwetera ndina mbia ntikamanya kwi mtu kwira au ngari kuthoma comment ukiri Facebook ari kwira atiri sema governor ni mama upate maendeleo story ishe unity yeye Meru bwana Martin oni kintu kira kiumba surprise na kikaria ya Meru kankwari na ngikira ngai ndaete ngavana kawira mwangaza kurekwa no ntuba mutumo ntu ethinkia na ntukwira ya inauguration iro ndranjirerie kuona uni mantu ya ngavana ati wita mwitire jura ngavana bangi baita no ntuko ya inauguration just imagine MCA karumasia antu 50 bakwete no ntu inkulika na mheshimiwa Mutongi akira muntu mpete ndi mheshimiwa amwira inya nintrembi ka nintrembi oteite twaikiri otembi twetheretwe so anjiretie batu ko neglect antu na tongeria antu kweke mbere inyati apishi oni awiyo ndanjirerie kuriana no tongeria bwa ngavana ndaibwa tunkorone kwa muntu ate wetithia Meru popwe lakini ndakira ndona tutiraita muno katurie twethia ate so kureana wakwa ara kuumire buru kabisa ya ikwanjirio tenga antu betu na batwika ndinji ya umbira antu baembe bakurea kuriwa na tractor cia uma wakwa no ntu bwandu ege na ndinji ahu yo twetheria ate yo twathukani so mate nimbicie ngavana ni mama na inyani ntaetere kuya na kura arankiona imukurungwa no ntu kiamithika nkia kiraitu lakini ndahere kawira na nkimenya undra imwekuru na inya ninjwa rwari no ngomenya ngavana Meru imbi ngavana Meru imwekuru so inkuwa ngavana imama lakini nteta kuina na nteta kutulia marungu mbeta kuina twist yoni olene kenda anto bako bae wangu baritero ngwe bwana Martin bakiringa kura baringire kura cia ngavana na baringa cia MCA na sheria ni witekeria oni mbeta ngabwithia role oversight na ngabwithia ku represent anto bakwa nde yara kuina thina ngavana ethira aritete ngwe nkawa ngavana akwenja barabara fulani akubwithia sibitari fulani kego yanto bochu na arata abwithia nkera anto bakwa ende bira oni nkuyaira ino nto inkuwa no nto indaero barabara 5 million ndre yanda tolele therwe tractor ye yayonelwa yaita ndahe wathoko 4.7 kweya na launch na kiwa ngavana imama eu ndawete buru ndawa ngavana imama lakini no nto nkuwa into manto yara bakwanjeria ndo cio amutuma ruta into biumembi to ndo to athira amutuma ngachokerwa into so imba igwira anto bakwa into bienu biuita ekwanjeria kwaria nteto bibira bionthe bia baigwe yote bieya okay inchokete kiwere ingi because kile mubango you know wetawa sana mheshimiwa gethe ni baswa ukira wa yani you are gethe ni good example kai bad example ya bura wa dia ku neglected but mheshimiwa Caleb you know bura mheshimiwa Kabako kuwa na mwende idile bura director akiwa the other day mheshimiwa Mure kinyana ure you know sounds like Governor Kawira kire Meru ya MCAs ba iya kakwerutere rumoro wa Meru aku neglected that is why mbankia bere obango imbabirira mwambo yo divide and rule
I don't know who is being divided, who is being ruled. Kana ni madhabu yake ataletea kuona kinyaki akithirwa atine embe kana akithirwa atina tiania 2027 bando akayukietikia governor. What mathematics is this? I think conversation yatu inoni conversation very injaga na itobati kwithwa twina umakio kenda at least mtoro tuthikirite erewa inaturina inatuithite nonto nkaji gutega kimantwa negligence ka gutiganirwa tubati kumitega na abrunda tam na I think twina movement mwenzangu twamitagela in that line tubati uchuria kithirikare kawira mwangaza tubati gutegera mbere ki kugaite David Abige county government tukoria CC ka ministers ba county igembe ibangana tigania ibangana na imenti yetu ni ibanga because if at all tukategera na njire gutega ura mutono cia kuga angato batari agents irio batiganiritwe that one might look a little bit too touch kwana ni urabutiganiritwe lakini tukejotegera ki in terms of resources na resource embere ni human resource anto baraba jukitwege mbere ibangana bandiki be chief officers ba county government tugategera ki kuga itebira byagairwe ata nonto I think kauni otumbi kwambiria gintu kyabire dinera CCs babongwa mheshimiwa baithirwe nyatuti baichiba wogo ndi kwana yeah the other day you don't honorable Kioji body committee chia assembly you don't honor some of the CCs warning now as a journalist I do not know them you can imagine neither do I nyani ngwatambeje no you see ngakuro wombo kwa the antikugo indima nyani ngwatambeje nonto what happened to abeje mbere second impeachment tugwita second impeachment baire reshuffled tutaletwa marito tutamenya what happened so on that one on query from where I sit to TJ bao but urankwenda kuga tankuga imenti that to favor to ingavana kawera mongasa kaini government iturara thirikari ekirito na ntumbi ku point out mbuga this and this and this ne didetwe ito favor to imenti ko gintu kyo tukeji ko gitonyera tukiona na yakwe muntu ete favor ndinkurukie ungi gichunge atukazura na Meru mono na this conversation ya ko gaurania Meru is very delicate I know very delicate na etirambiria thai in fact ugategera nyuma kuro tuga itukwenda Nyambene county na I was totally against na ugono twitite na nda mikararia buruko ibo bandingire tumana ndabera mia un stand bithurandeo kuga tugaurania Meru kwithona na Nyambene county na Imenti county ko una mpomba kuga itutegathara kwina band leadership we call out the band leadership na tuka call out band leadership tugaurania yai tugaurana ya regions twe very sensitive nonto Imenti nyeni ngwa ntendi kuronga mambuga ito favor to yene government despite the fact that maybe the governor is from Imenti very well so maybe mheshimiwa Mwenda Yiitite it's about time warero chokerere ngiro wa Nyambene county matini oningambue kwethira tuna Nyambene county ete ana perspective that Nyambene ne kurona Imenti kia yana njire kuona ni no twitura county no to Meru ni nene ka kwa lethera kanithi constituency ithatu Meru constituency kenda na ora county kari no bo resources chumba kwe nyingi ora tuka Meru kombe kana getha Meru itona lakini tatu kuro to Nyambene na Imenti Meru kya komba witona getha Nyambene county yele then better for resources nyingi kwa Meru but in this case ko mheshimiwa kalebo wa batwe tutebwereta kumblame region instead of blaming tubweta kumblame Malinda who is trying to divide Meru na governor Kawira na ukarakare mwa nda divide Meru non to turea arata case alebo no rigana no aragio no aromba inya president street light governor na roamere wa kore anto bakamati kumako yembe bete na rori kenda betate pamwira so waile mande kwa chamba mbetha kwandika wengwa aenda kwa governor na support Imenti na tiane lakini nare embe watanjipanga kivyao bakaibanga kibo na mtu wako ari chief of staff no wako ari na to idara kiara ari chumete king governor the same waile kinya baite TV na era baite TV kara king governor kwaria in governor enda kona ne region nira no ndo na etira wero baina president region ate umienda ringi ate na ngwene ore ingi no ndo batu bira to blame Meru is one
but we want to blame the governor not to utterances chao ya kwenda kundivide Meru. Na kinya in terms of development, Martin, in terms of development onike agwethira ntegwina rwimbo ra kawera kana kaba kwa tegwina rwimbo ra kawera tegwina twistiu okolea na manto maingi. Then antobaeke agwetha ngavana kawera na bendete babaringire kura cha Meru na bure tobaikire maendeleo whether ngavana atikwenda whether MC atikwenda kana na witate na kwenda. But the reason why ngavana opanish antobaki ego yantobo chuwond ikona nyate na ngwena MC na ate na ngwena antobau nondo ga na ngwena antobau kinya MC ate babaikiria mbi maendeleo nondo ne antoba Meru na baina right ye kona maendeleo. The same case na antoba kwa nanda atoro pipe nanda atwa mbi nanda atwa avocado seedlings. Barasa tinao maendeleo na kureta abo nondo wena wenda subcontinent administrator ande kure nana kaithia aguri ate lungi thinya igundi ne na njike ngwege iguru aoni kondo amiria candidate na manto maingi. So ntena thina on development ichi nyechi no rage no kana nya kulugite ya to rengondo ne aguluga ite ura ntena thina oni. But now kinyoga thangava na wote na otina ngwe na MC ethira wena ngwe na antoba Meru baratha baumite nyambene baratha baumite tiania ka baumite gembe ethira wena ngwe wana ni development na iko nto wena lakini tokare obanda equalization bill. Yeah, sure. So JR dida President Ruto aliongire interesi Nyanza kire trip we pere I think aiko president awire ati antoba Nyanza ba mwere apotri 1% ya kura chio yani ira onre kire kura chio ira chio ndechi aringi na Nyanza is 1%. Na president frequently neti tenteira chia Kisumu Nyanza uyonde kwa jumla na Western of course. Na kuteo ntubuo dirona nanga something maybe bwankulukire utibo ndirona akaraya akakwa thula antubara ba Nyanza if anything antubanjira ibo bakudeta bonene batena maendeleo. Martin president wetu na fila ki mantu jama ingi lakini ki mantu jaja uchwa kura jaja unajaiji no I mean it's like ke politics gitaro ndo bwiru kwedo ichura ya baba imbie tumira bandura bana imbie tumira bampenda. That's number one. Kiureka biere kero bwiru kwedo ichura ya obwiru kwedo gichura ya I mean kinyedari ba kuregere nontu literally unenkero a region a certain region menya ya Caleb no edro kede ya mutindo na mo kedo atone kura mbuga kadi mujini kana kedo atone lakini nande menya isi tujenwe MCA wa municipality. So MCA municipality kiwe kiambere kiu imbie tumere baba mbata right keja iri nontu wabonde ubwiri kwambiria na ombere ubasot ena uba ubata kwenda ibo bwiri na inyeke te political strategy ino ubwiri kwambiria tutukiuga gakenda at the end of the day weta kuthithia kwaku ewe muntu mume weta kuthithia kwaku toga ku kumena au gati aretire kweja na kwa wake mbi na ukatho ukura we ni murume wa muntu atari kwenu. So kiwe I game achethere a very wise one na oni actually jo kaba kwa kuga na arawe thina yao yambiririe na governor ikiri kurega kuri wanani ekwaya yambiririe after season 1 ya impeachment bakuma season 1 bakweja bejire beja bathurana nae na deputy nondu bakuthurana na deputy we na aria iri tije engi na ndeto tiji twamenyere kwe ugwa karire lakini ire ya mbere ni eri certain karekerwe ibakuwa bongwa na president yako wakamutethetie na ndio wachuria ugwaza Christian na muntu bishop no ngi reverend wachuria ne ati reverend ati ku ne ati bishop ati kumba kurekera reverend na we na ara umite ka gitite ati tu mampeja na karugono kare kamwitongore orekere ndumbewe mbeje nyingi ndombe gwita ekumara ne ete gwata mintio kamaro are ke ingi midriteo ome and that is only bomba kuwa basically that is what he did whether again ba vote for her kana bata vote for her it's neither here nor there gitumi kia mpomba kuwa it's neither here nor there tetu amuchwiri tento idhinkia no ajwe tento idhinkia value reo na dage tento idhinkia then etemanya kwa eotheri after akuona
akuona giti inene case kinyoka ya kwetho ote chia muonere nkabwiri umwikira inya kena na ndio mbo muonera riu ringi chia kugitata chia kugana eno ndu wetera waita muntu ngugine chiawe maji ntwe kaniri wetera waita muntu wina mantu jawe ja una ninge yanga kujukia ja tha inga kwira twita tukathithie ABCD alafu twakinyana ala tweta twa succeed na kwira uko kinyoka enda kwa no uchoke na ro gitata no na ro riu ntukuona nuna ngugina that is very unfair na actually you ni OCD mbere ya disco ira mpomba kuwa ni gavana wetu agitire atia oni ukeja kwetha bothitie onto jabo na muntu no gachoka wa murega oni ntegwitikia kinya ningwa ntego trust ende ome ni oteje tothitie na goja manene jajau ende obothitie ro manto manene umuregera kuraja na na ataomba kwejo convince oni no twendane nawe na kinya bara botwire na bomanto na jao te kugitata otiku ingi ora bo agitite ata ora bo eranite so in my thinking mpatho to a larger extent chirio and kinyage mubango jira twathirire kwena issue jire mbwiri gutagera imwe national na ngi local eje local ya ntu ba beto inkuona je kanda kaichi edo chisovete basovete in the way uba kuana ndike dai program menyo tumba kukara igita jo tukuga igita ro tutinda guru antu bakari nyo mwanka barire jambea na tutikuona bantu bakigita aja bakinyo na ndike nyabo batumbo kara bakina tutena maendeleo mwangai mbere magathe MTF tuije ro tutaka turiti ibatwirire na tuona bathithia bilia bathirie na tuona ikuthithio na lazima inyenge program based bibete bakuruki twethe tukimenya twingwa twe akari tuone twingwa na metho je tuone muntu ujo kako twathora nai kama indi akeja kwithwa ena wendo na bautwi no auginya 60 tebua 50 kabua kana uge no 50 tebua 20 kagitata 20 kabua indi program based area mbijinde mwenda ithile ndeta na angeta kana ndeka competitor na ambetite imbiji antu bako itwetera twakarathi kuna pato tikaniria kinana ikathithwa na munene araugire milioni 20 kagitata ikonekana na ndi tukamenya au tikwenda twithira twina mpatho chia maendeleo urenda twithira twina kwaja ujange tokathithia jaro kenda kugitata na ikyo yatuma igwa ntukwira nderenta gentleman baba aria ngabere nyang'ombe edwa iri gutigara nyatha batimwete ng'ombe iri gutigara decide gwita kweja na ng'ombe bakenda bo batetheka kibara no ntunio principle of negotiation mati niyo ibwiri kwethereo kiri niyo national problem era yetu twinio I keep on repeating na ngachokera kairi na I am glad kaba ko ibonete na ara thina yetu iri katukathaga antu babaki antu atwithwa twibaira thina cietu indi na unfortunately gutira tukombo bera thina cietu no ntu abato appointire don't forget that ukorerwa Martin na unkwenda ochokera kairi ukeja kwithwa imuntu ura MP wa area na atajukirwe iruto aethwa candidate na UDA atingithirwa gitine giai kiu ari nakio na ikyo giutuma wona ngicokerio kairi beja rire bakweja naja kana rire ruto akweja naja no kwa host tanko aliorongo wa Meru batene no wethero host no aronga maka wakaba ko gwali atu na nya MCA wetu aja atu na ni gukara is that the norm the norm is wenyeji babu eri gukwira thina ciao bae MCA tabongwa na gorangania uga ngorangania uga salimia watu inaniwo no wokuga apange athithia jara kupanga ande kuga batiuga thina cietu mati batiuga na batumbo mwera no ntugo wathe orega kubangwa then ikumanisha at the end of the day no decide 2027 atukwenda kiamene kia ratira lazima itho UDA itikanirio no kitho gikenge kana kina coalition yengi that is a possibility na ndi na aria akathamire nya wetho live member wa UDA my dear friend utiteli ogati wanangu so kaba kono kuona are okuga era wakiama nikino tionto marete imbo bangite nyatha ntibo banga to kaiba inkwenda kia makirio inkwenda to ya uko kiama GR in a few I want us to discuss this no ntukuru ntukuo mheshimiwa kaba kwa wetere awa tukethro twina kiama I want to ask is this the line iratubati kwithwa turi kiama one ontora nyanza betha na kiama kio kia ODM I want to come to that but first mheshimiwa kabako kamburi atiri sometimes mtu no ende kuelewa governor Kawira Mwangaza mearieke kinyara iraririe arata skills rirawa antubaimenti batiriti antubembe bara bakamati bakaretwa kuya kuringia tumamiro
because embe kuonde na aretire na wire rwembu kio yantu bochio na ukwaku ina omanto yayo ndi na othina season 2 yambiririe na ara ng'ombe kethe njiro iretite kwayana and then nakuya ringi bomuwira mbu MCAs bonde ba akwibonde ba bembe nobody utemto okwendo muthikira twambiritie na owe mushimua she's human. Yeah. Bwana Martin, batwe turi antu bembe twendete kawira muno bira buru twendene itumondrete buru bira keto ndifaira ikwethira tutekuona maendeleo na ukathikiria ya maingi nyari andara cia nyankiaria ke news ndawa antu bako bakiegoi ibabwithirwo ngwe no tukiegoi antu bochu te nyumba kwa bua mpingite kiegoi na ngaita sabi no mwanka kaba kwanda iri sabi betankarure mbukume na nkaua ora mo ndaithira kwa ikunkumo na ni muntu woroke ya we ya ndiatia arutengui na inya na deputy governor na ba ikwithira ethira ati watanira kaba kwa watanirite na deputy governor kaba kwa ria maendeleo yura kwira antu ba kwini ndria bike na deputy governor antu betu batamuirire mbu loi kethira iba muirite mbu batemurege yaringa siasa ya twaitania we ningwa atala kibao ni agere nyantu bako bakiegoi antu botiu tokia kuoya thirikari ukoya milioni yani ano want o mwaka na owondi gethaire na milioni yana so tweririte after miaka 5 tukethira twina nusu bilioni wondine kiego yantu bochu tuyamwe na mwanka thai utebi antu bakiego yantu bochu barona so kinyante berete nonto ngoira uma wire kabari teona inye kumire kuri antu bakwa baita ni rene mate kabari ana ino tengwinyira irita o MCA wankurita ngwe na kengwira Jontora contracta beza ira bea wo bango baka appreciate baka ibu ya loko contractors baba umite kwetu bakwa nyaka antu tekonde nako tuyamwe so antu betu bateza ira ba mobilize kainya kwethi nyai kangukira ngai burunkiwa bamuwira ambu nonto tebya betheria na ndere kwaria manto mainge wana matendera wibiru ndaeta kauntu kanini ndawa kabira banjirire kuthetera na deputy governor nonto twina JR na twina Caleb itekyo kara ya kande 2% kana kauni dina uni pe na drena anto ba dina na anto ba imenti buire ka nyabongo ba confess be yabari ukia kwithira utiri ya agent okumembe no tutonere kura no waziri okumembe wa pointi no muntu inyo bita kwa revenue kwera na ara umba kwa pointi kumembe so biranko ndo kuonia so uwo withwania kavana kawira kena thina na anto baembe thina burwa iniona anto baembe wewe nkwa na bwake na aina thina na antu baembe aichikira ki blanket ya movement akaua ni mentri kurwa ne gembe na uwe iwe ngafana nontu kiraito na ringa fana ataruma ngwembe ateja engwa ya katikirwa katire muchemani wake akethiate lakini yawe kibura po oneti antu ba ku kinyomo akanya batamoya nontu kiego yantu bo chia ya bwana Martin itwari twe kuwata ni twi president nakuru nankawe nyani ngafana ima na twero tukire ntikanda wite nontu gwe ndrona bya wakwa ari katwere twetere nakuru twakirwa tore wendrete ibo watanire awe arite i president arite ngwe murume otugwita gwatanira ndri muira weta kinya uheta no kole antu aku yo style puti watanirite na deputy ngafana ambira we ngwa na thimu weke au kwena thine yombenda ngaringira chief of staff ambira the same thing ngaringira mwene wengwa kamwira itulu tuchenjieni itwiti nyanje kiego ike ka tu na mebori tinare nyanje rendi ikethira kuikuraya na kwa deputy ngafana muchi ambira uyondereria au imureka umbira na au na thina wimbetheti atia yombendete antobara are you for real baba miari era nkwaria rwari ugia gwithira thimu ici cia miocokerwa cia itara ng'ombe eri yawa iciete icokerwe baibo miari ngavana burambire nontu iyo ntu kwantumite ko ithile nde muikiria mbeca ngiri 50 cia arambe na ngiri 50 ira utumana ite ate kwenda wite gatimu ya ithile so ndwaria cia cokerwa kwa na Martin ndwaria cia cokerwa cikio cokerwa waibo ngavana wengwa mwene na chief of staff baimbira na muntu wita wa kwibunta kai wita wa director sita director bambira kwina thina yo betha ciate yo bendete ende oni mbuate ni ndarere nya maendeleo ya ng'ombe ni na matresi ni antu bakiego no ntu ibo barire ng'ombe kwende wonere githinjo no mbonere umateni ni antu bakiego ibetheria ate para wabira tu kwenda ibarabara so kia tractor cieto iro tu cunire so kia ejo wenje barabara ejo kwithie maternity cia wetu
lakini te ngombe tukwenda ende ateme akwa akombule mu MCA wa MCA no automate ate ankume ke go yanto bochu JR joke ke weringi sorry why would she have a problem na antube ukirithwa ni ria kwithwa ni bibi omba kwithwa bina thina no if bura mheshimiwa akaba kwa twira is something to go by. Well, the unfortunate bit character igintu ke maana muno kana mukurire na mukarire jo muntu Martin kwina antu bara beka grudges yani ondithirie kintu gitebugi kethwa mbuga ntiurirwa kana mbuga mbethro ndethwa ndina wirigiro bwa ukandithirio ntu ndare kuthira no ntu baitumi bia ko bira mbiji bado tetikanirie na buna na oni ntumba kumikurukia mbere kawira mbuga ateka grudges na ntumbo mikurukia na oni mkwira mita mingi mono me have nothing against Martin. Me I'm just a patriot ndi Mumeru na kira ki na maana mono nkurukia jange jo ndi Mumeru akare bubwega so ntumba kuga ntumbo mi get a pastor nondo antu barabo ndo dirimana na bona nyangereka wenge tumba kuga no yani ya mbere ni unda kwa ya kuthurana na deputy owe na ingi ni woke ya kulika na list ire yongo ya nenkanirie ya kiba ubu ire ya mbere kinyoka ya kwithwa antu bara batombire basisi kinyabaka ya kwithirwa uketha ni antu babe shuali na nenda bathithwa borea kiguchokia bukwenda na chokerie muntu umwe tema aringire gochokia kinyomwe buruto ringi ugaga kuga atire no ntu bai baregero bondere otwenko gitata otwenkwenda kibo lakini atakaire bonde nande you keep on asking yourself okay kwithwa no ya dream team ekwira iji no tugaitania ne ongugi then nikino ndu kugitata nande talks ire on the street take mpumba ku verify those kind of issues kama ugaga antu bamwe ngaba ibo ba iringanirite nikenda bagigisha guchoka senate na ala gitate ngwa banande the kyure gya kwa iki nontu bare 69 kana imbi bara 60 bara ba mugi ba dije no 60 ere mbere 60 ijere ja 59 so actually adire ukaya kwithirwa antu bonde 59 ibaregere mbuga bakurega ugwe we munene kuria kire muntu abwiri gwithwa agichuragia na kiria ki most important is yugwe bari na thina na ugwe as an individual kana leadership yeku kana style yeku ya leadership kana style yero the nyoma mantu manyantu batumbo kurega for no apparent reason iba uga yani ugwe dula tuto gitata na ukeja kuthikira bobo agakinye kuruba mbere ki season 1 ya impeachment aba mu advisor ba mwira ndiwe tabukare ndiguru na bangitiga ku utumbo succeed alone bati umuchokeria maita ya maingi muno na ndoka ya kuthai bondi bo mwiro utumbo succeed alone itaniria ngugi na bangi o chokore antu au itaniria ngugi na bangi bujire bwathurana na deputy oku and the question here is nikino ndu atekara ndiguru achuria baba 59 kana bari 60 imbi ubonaga ithuki kiri uni abera na ndi njuni kale boya bunkarithie ndiguru mbire atiri aja mama no hataya so ngethwa nkimenya na aria issue igitite atia indi ikumaanisha we mathugani aja rumite o aria butampere kura muntu wenu nywente omwenda yani kwa una ndi arege deputy nontu agigerio panisha antu bae ba the other side no kuwe na eu ikaisuri kauga confrontation nontu ndi kuwa kaba kwa chiti jara rieto ra murungu ndiko thugani go twairia okaiwa na ndi muntu ariuga no kuwa warned no baguo kuwa iba kuthura kana bati okwenda ba go be warned ba kwirito buru kabisa to kwerenja twite na angi antu haja kukareta no kauga na wino kugitaja na ndukeja gutaka character traits cha muntu jo ikumaanisha ani basically imuntu mbuga twambirie mbere ma abrasive yani abrasive is like nkridano neo mbuga muntu endete nkuruki na number 2 amutegera bubu agate muntu witherwa akienda athiri no ndukatho ankienda athiri mpambo chwa ina athineri mbere mbija kuya nayo nau kugira so I believe ni kwena issue eneo literally na ntuba so mheshimiwa Caleb you know kira MCAs babati kwethia after impeachment yejire na governor na romere kiri stopovers ira chonde abwithiria aikuma impeachment yejire ira akiwa mtora wende thukiriti woni I apologize
nora nwe ondokiritie na ninkomurekera. So this was supposed to be the starting point. Yakinya MCAs baba kabako na bamwenda itili, you guys bwakarande na governor no tongere bwake bokawa okay yakudira, let's forge ahead. I think mbere makuga MCAs bathukitie tuthathukiritie ngavana. Nonto gintu kira giathithia kare tari personal. Twathithia gintu kia twita registration card ka part of what we are elected to do. Nonto MCAs kwenga ngavana timenya because ye yankandike sheria na gintu kitu bati gukiathurana bru tukathurana relationship na ngugi. It's not personal. It is not personal. I like the word. So what should have happened in governor bati jagachwa working ground even na MCAs nonto no represented the 45 ones engwe achoke engwe kaira achoke nyake ngwajaja tatu achoka. At the end of the day urampambire kuga no mwanga kutho kwina nala the bulk stops nanga kwira gichunge nanga kwira ntikwithania ntitweu that the bulk still stops with the top leadership. Ona ruanje kwa kuya kutho kwina issues ntibati gwita mbetera kari gakwa kejo mbita kangwatithania na ngina na twana tungi. It is me being the father of the family but ikwija ngona ni true leadership nkera na ndi family yako itutetete na adri unku kosete nkabera ndekerei adri bo kare makoso u JR auga akoria inandra thukitie kenda tumbi kungwata the rhythm egwitithia me. So what should have happened na still it should happen, governor no bati kweja agakarithia MCAs inde abareta amwe bonde kenda kuthona working relationship injaga gintu kabire gichunge. I think the name routine just MCAs nundu geja kuona the 9 MPs ntijathe inya bongo kwewa bakumba kuitanira ngugiria igintu ki direct na inya national government baraba tarike kuma Meru pati kumbe kuitania ngwe ko ni urampombe kuromba ni kwinyia kubati kuthwa kwewa kunene muno na gavana aka nyangwa keja kono rombi kuitania ngugi abangi kenda one assembly nonto assembly when the district te kuitania ngugi na executive datu tuike the same sheria ikethwa yumi mono ke executive kuaka nonto kethire ronde abu dimanirite uto kwendi kwithukironge lakini withabu thithite ata which is wrong babati kukarande tukaraniria kenda inya gwita mbere tumeata tugeteta mbere gukari kwa assembly as no law to apologize maybe on the registration part ya really. So bona minority, county ye Meru looks like it is divided more than ever before. The kinya kwethirwa Mheshimiwa Caleb aona kuwa it was not personal. Kile governor it is personal. Na utobo mconvince otherwise, and that is why maybe mtonto wewe with we very vocal about otongerie bwa governor Kawira Mwangaza. So is tikakwende adwire antuba akide, it is because you guys ni bwendo mu impeach na we ayukiari personal na this is now when we yake ni personal wora we akubwanikire we impeachment rabo mu impeacha kije kwethira Mheshimiwa na kuwa we tari personal we amyukire personal so mantu yake na yaku personal, and that is why maybe at some point antuba akide they will suffer because of you kenda hakikisha ati nawe 2027 itaona murango ya sema na kona yang kapan yang county matini ambu egintu kumana Meru ba menye boya very quickly kenda tu ukia comments na gavana Kawira ziara na ure muntu endete kuriya muno na muntu ai grant na bravo mona ke public itebu mona public bomba kubani bila gintebu one number 1 bitu mona ndivyo komanto na yamuno na leadership yake na indirectly nioni oni that's why to go with the legislative document ito endelea na shughuli chetu maendeleo ya tamashinani na ito aneri mechara utena ngwena mbia chiawe oni inda sikete statement ya impressed ndasiki statement irete ya nondo batch of course beje icharewi na tore kinya samwe ndeto watana na gavana anje kuanga ende pamoya bamwanda ithire na no kaba wite statement anga ambichi ai baraitia
so onda thwania kenda chwathiri me kwiro tweragio chwathiri kaura my friend to chwathiri buru ndena chwathiri nda withdraw statement ndandika barwa ndandikira speaker barwa ko withdraw mbi statement bwa I'm no longer seeking it nyambia chethe chite chiako ni yechi anguragana ne onto nere mere kuya nere grant na ngavana na inkwenda thiri kenda mbonambi maendeleo nda withdraw ntana ngirinya thiringi mwa na that uchola ndamutumira na mwera ngavana I've done it but it is not easy no do nyomba kantaka yomba kantaka ngavana ambira my brother now I will call Kaithia twaranirie kenda nenda kwa peace ndamwera ngavana issue cha Kaithia murungu mugo issue cha Kaithia ntira uni akikira nkwenda ngavana ndenda uni turitangwe tuigiria antu ba kwa development ijo cia Kaithia kanona chora turia Kaithia gatwetata tukaria no tukame auto apambana gavana ambulutiki ata responde bobo thira batu twatha na ringi turi elected leaders no ndungira nje ta thirire kwithira menya atendo correct o mu correct no era muntu twatha na ringi tweta turi elected leaders tweta waina numbers ate thina urokua urokarora kara as long as I aina numbers tweta residents tweta kaba kunyana ara utonyangare girorio bangatha kaba ko garitero aturua majimo atheru bario kere bario kwa witome ara anje bario na ara uto bario aturome ara bario urakariu na ndarierwa aliarierwa morezarierwa torierwa mze bara torierwa batantatu twaita to nyana ingavana's residence to mau uni to atana nakuru to ko atana nakuru na tokethania na to boto katangwe ndamuromba appointment nde ya Monday amba appointment on Monday on to nakuru Thursday nde ta Monday thainya ndethira mojimo muthuru abuthuchia na terete ngavana au wetingbe na rete secretary na nda secretary ngavana nkuya na naompeta appointment twaendelera kuria au na nyamo juma mutho nominite na twithire au nwe atoria twithire au around thainya nusu aria mojuma nominite ni mutho ni aikinya around the na nusu anwa atwireta Nairobi kinya ndete Nairobi muntu gatha kya support ye guru kya Saturday ndete Nairobi uchachore toria au ta mwanja chikinya na gwe ba utonya ba itura mawaziri bao kila mtu ne mzee agatwita ata na toria muthuri oko tha mwanja irio ukinya toero secretary ya tura ngavana eta mashinani nukumeanda moria ni ngavana eta mashinani te mona ndaiga yele na nomba eta appointment arebo amuringira thimu matini daurira methoro we ntu andarira lakini muthuro wanda ikirwe undi te tutawa na mbite executive ndi te nteta na mbeta appointment enunte mona matini daitire nte kona ndeta Nairobi ndaite Nairobi ndeta ndabanga gatho akwa rune na ndingira thimu rune rukindi Nairobi ambira ndirero no Nairobi chine ko na torenda mume na ulwenye to ana appointment na mangavana andrenda manto apa ibura cha kombere twaikia ngavana ankwenda no ntu na mbeje ile che igundi obanga nyaka cheki tweta nara kenda twaranirie ndi ne kuru nyabona twikimwe nda kuma uambira ngakuringira ngagwera manto mbeje ile ke department nambi matini toriere ndamuringa thimu Wednesday ate oya Thursday ndanya kuringira wa Miriam na wanchamba mbethi message no ngutuma kana confirm rather go mbia Saturday utuko Friday utuko ndemero ndeko banga gatho tukibanga gatho rune nchamba mbethi mbaringirite bato ya thimu ndatumira nchamba mbethi message kurao ndanya ndamura nchamba mbethi undrone nkona ntina value ke babwe ndreyire ndekandie na andi etha oni ngobocho abote kone andingira thima ambira mukuba mbetegire nkoringira rugiri ndamwira are mbire tha ngavana ke ya ruyu kana ati yake athone yako kenda menya bunkubanga riu ni amani nkwenda burinye kuruba agithego menya twigimwe nao na ngavana rune ndaroko muringira thimu ndaringira ngavana bateoya tha mwanja iroka abakwa ndingira thimu ambira ngutuma ingavana gathona ngamwira ari bwana rekaruo no ntirigira mutuma na mabana ndatarambia chagura kanao rekangavana kuya ndile na gwira uma kana etere wa konde weta ndera antu ba na tumite antu be yonkaria mbua ngavana imam ndera antu iturabata ni thiru na kuru na ngavana ima lakini oni kaina rwimbo rwa ngavana imam ndaritirwa ngui wakwa araringirwa thimu arero omega ba kwa ataku weta
kaua no rira turakta igeya iria akaua ngavana imama andingira thimu ako ni famu kethere yuma ironda mwira unire ini mpero kanya ko karibishana ndakaribisha timu ekaturi nonto nirari kamitine mathiko na ndakaribisha kinya tongeria bangi bara asore ba family barari ku be abari nteto cio na ndera antu bakwa inturawatanire lakini mpeni kanya ntobie ritongo empwe ngavana ima iriambira ndamwira uni amburi ko endri ori ndamuri ko ithile mbetete mbire ithile mbia nabyo ndamwira ina kiato kyo changira ikundi bya kwawe iriambira ende mbetegeria ngotome kwawe ko ithile wetambira Ndrewe tanda kinye ithile ambira chokia mbia cia no ntwati uti yanto ba konda chokia kaba konda monengera aya moni ngiri 55 abo idomiga ira mangaza amira egere ngare mauta na ngiri 5 alafu ande tare ngiri 50 muntu na obijine ndethere umaruge ntamonere muntu nduraguringa thima the ndaurie imbi uthoma muntu are ontomira mbia oni ndina gatho kana atoma chief of staff kathoma waziri kathoma onge ikaba kwetira ochwa amutuma ndera kaba ko muchogeria mbi uchiawe aba ko muchogeria mbi uchiawe. Are you for real? Yes, na muchogeria no ntori no chogeria kaba ko owere wentumira yani menya amozo alinda mpeshima ndemioto ya murungu chwa murumenkano ende ndogura ngavana kawira kaingiranji kangiranji muno na biyu tumona onende thai aiguma nara seneti aigo ya awegethera kwe wento kretie atikwanda kuanga atwatanire abwirite Martin na amiru bandikira abwirite ko yugathima karingira speaker no CEO county akara speaker Mr. Speaker thina ira turareo tukuthira nende tukarende tutata twarania twana bo Meru Yiitite forward kana kandigira speaker baroa amwira mconvene na muchamani wa MCS twaranirie lakini igua nau na baua anto baua bakaura MCA itaramba budget kinya January tochoka to recess about budget bakabwithia mbere uwo bo bakathithia na ravethire MCA ba ibaomere ibere antiku ende jo thina kuretha ino ntutemzi yakona about budget yonkwenda tuira tukiariria next lakini mbere tuthome comments yaku kire Facebook na kire SMS 40188 namba yetu SMS na muthikiria tia comment yaku kire Facebook na kire YouTube ngethwa kithoma comment ambassador KM chana son tiko mimbibia muriaje bwana lakini ariwa we are living in very interesting times in Meru akawa hana maoni mwenda mwariaba arua people have rights to heckle idlers. Governors, MPs and MCAs are being heckled everywhere. No leader should sideline a place because of heckling. And well, all can agree that we all can agree that that of people have received development projects, no one could be heckled. People are just tired. They want accountability, transparency, and equal development projects. Anaitwa mwenda mwari makire Facebook. Sheriff Felix arua the only sober true leadership in Meru should be based on being just and open to the electorates. Akawa that is what Honorable Timothy Mutwiri Kabako is up to, no beating around the bush. Nawe Mishek Mutembe arua tuko nayo but sisi wenyewe pia Kabako included but unfortunately ni commenting yao chokazi yao ya Mishek Mutembe yoro Mishek yakuwa hai Martin Honorable Mutwiri Kabako mwambie atafute mama afuate mama atukumchagua aende Vita County Assembly mwambie 2027 na aombe governor ama senator nawe Mudhomi Wilson na mwira Mishek Mutembe anafanya kazi yake au ya oversight vizuri governor asipoleta maendeleo 2027 tutadili na yeye kwa debe. She is not the only qualified human being in Meru. Okay, nawe mwenda Mwaremaka wa tell the panel that even opposition must receive development projects
and CDF. In fact, the most developed places in the country are the places where opposition rules. We shouldn't be sidelined because we have different view or opinions. Let the Nyambene MCAs unify with their own people and call for development project. It is people's right. Nawe Mudhomi Wilson akawa Martin, say hi to our viongozi wote, wambie wako sawa. To my MCA and good friend Honorable Timothy Mutuiri Kabako, you have our support. You are doing well in the roles we elected you to perform. As I always tell you, usimpigie Governor Magoti wala makofi. Maendeleo iletwe Kiogoi. Maendeleo ni haki ya wananchi walipa ushuru. We will judge the governor at the right time. Akawa big up. Na where Steve M. Mataya akawa in the art of war, it is the behavior of an enemy that determines how heavily you should prepare for the battle. Those who are stealing our livestock have noticed that Meru is not united. However, much the security issue lies with the Ministry of Interior. Our governor's voice in the same should be felt. It is the collective responsibility of all leaders of Meru to make sure that they protect the interests of Meru people. Mishek Mutabia kawa hai Martin, Mutuiri Kabako mwambia afuate mama tuchague, hatukumchagua aende vita. Okay. Munene Roni akawasalimia mheshimiwa Timothy kama uko na mafan sana. And the other honorable members in the bench, I strongly believe in what Honorable Mutuiri is saying, that all leaders should come together and have a unity of purpose. In your opening remarks, you talked about a divide and rule. If we are divided, we will be ruled and we will not benefit. Aretwa Munene Roni. Maoni yaku kire Facebook yetana mbere kwithira yake yana kire YouTube of course na kire SMS 40188 kure miario ya rirwe ni Deputy Speaker ntuko ya Maromba MCAs ba 50 na batandatu bara the 56 ni bari na Maromba the other day kiri cathedral ya Catholic ara mutindwa na ni baririe after Maromba kuri miario ya rirwe ni Deputy Speaker ninkwenda twithwa twimithikira lakini first tu githimo ciaku muthikiria otwe maoni yaku kirora ntukwe na arua. We are touching all grounds the situation ya Meru tuchokera together tukiariria manto ya budget lakini kwanza halo na please watu ringira thimo kanisa sauti yaku ya TV na kameme. Halo wero oui moyo kabisa mukuru wawe ni moja huyu ya ombe ori wate ndadi aja ni mai ayo to ayo ya mchai ayo ya mchai omo awa baba ayo oya oya mbeo yawe mbaya omo ala oya waya oya mchai oya menya bawe awe menya bawe ari alawe ya mbeo abu ya teyu oya aiwa ai ba oya ba ya ba oya mbeo aya ala oya biti ba we aba ai Bega hiyo mama umejao mimi ya bega hiyo ya ya au mimi ya mimi ya mimi ambaye hiyo kwa abuyo ya jeje ai ajoa ya tibui okay au ya mbelda ito wa maya mimi
Ayo ya wa me Ande ma we ya Yo ma we jo ajo Oh my ajo Ayo mutie wa mo chapa oh my ya Okay. Ayo mala ya mutie ma mo chapa Thank you. Thank you. Asante moyo. Thank you. Hello, Wero. Hello. Hello. Yes, sir. Habari ya kumate. Unimbui kabisa ndadi turari nao. Turari na Chandra Gimari kuma mulingeni. Chandra kabare ku. Winde salama. Karibu. Gichunge. Ya changia kwa munda. Umepotea kidogo. Niko sasa. Ende Martin. Batu karaya sana mbere kinya impeachment ya mbere na mwaka ya ijiri toga tikali mzuri. Makia kuthikirira warira ro kwa ne kabako na mandaibile. Point ne uyo ngo ba ko arebe kumara ba no nto one. Biso ngabana weto agari yo biso no ba tukulete de lindas ba mero ba kari na bakadide issues. Na number 2 tutumba kuona ngabana atwira no nto bate ko watana na MCA wanjia je tumba kuiterongoi pokala ya dai no kona mare iko nara kwa MCA ora wa kiago na wakara ka muntu ro njia amba ko ya kono maendeleo no nto bate ko watana ya MCA kuinderua MCA ba watanirete na ngabana kana barete ko watanira ito kwenda kureta ba maendeleo no nto ne yaki ne yaki ya mwananchi no nto muri kura ukarolelia ngabana ora twinwe uke nani MCA ukabako akua imuntu weka ngranji kwena manto mama tintuye ke mukwaria umano ntoka leithembe ngiranjira rekire karero retaringire kura which was true to taringire kura we give lentore our vote to tebati no ntoguri ciathire ora waire ngabana no ngabana wa mi na mwanka thai ndoka leithara tweterete nkuonga mwenda ithile mukono no nto ba budget ya bakodithia no nto pokalaitha kinya ki national government kwena nto bara bataria ki thirikari na myake na ido iterongwe so nkoromba ni ngabana uto ginyete mero tukwaria ya tayand tukwaria tukwelenkana tukuangwatanire no nto impeachment ya nyuma yariko ya koraka wakariro eka kuongelere uthuku saingi bora bari kumere kuma hiyo ndipite ngabana kwa tugira kuma na nyadai bwana Martin kwena inya itingweva mero batena pisi tunaba sikumino ntola ida dai nyoka dra ngabana ke ya lese njia tuwe ngabana ni mama soka to ngambuti na bati mwanka dai ntomba kuona any sustainable project ira tomba koroma dai tuanera ngabana mwaka akelewe titakutia mwanka dai kwamba kidha katwa sukuma me yake widi ya kariyo lakini for now gabana eka ngiraje ye antoiba itongwe MCA bage watanira kana bateko watanira tukwenda maendeleo kai no kona bana tin ya area yeto thai ira ina ndethia ndethe cia to thai ndwanda irijwa day and night anto baigwa day and night ntaiwe even a single day ngabana weto amiro aromete kinyawa manto ya kuthithe kamiro ya mathuku ya kwandithiri kuiwa itarionde ibo nto wone nyanto barabo tu ya membi wese kimiro bakona miro yekete na linda na ngabana akawata na MP leto then pasika toibuka no kore anto bare miro lakini mwanka thai afadhali nyagera ito na atwira abokando ntaibu nyanga bana atwirita abokando ntaibu nyanga bana atwirita ngesuma ntaibu anga bana atwirita nyampembe anything manto ni ngambuti na kaenda so bana Martin
Meru to down. God willing me ake wire wedire to me what into asante na iboya bana Gichunge. Thank you Shadrack, asante. Hello Wero. Sorry. Hello Wero. Hello. Yes. Hello, hello. Hello. Mambo. Iko ya nchamba turari na umukuru. Umbeta wa Murangiri Nicholas. Karibu bwana Murangiri. Ndi isili na ndi Meru la ndi isili. Okay. Ndi kwenda kwa riria mante ya Meru kidogo. Yes bwana Nicholas. Nikiwa MCS bado ikakulitangu India sana. Lakini gavana noe alitanguia kiongozi unge ali huku na ringita bomari atawa Mr. Kimya. Hello. Ingo kuibwa Nicholas. Ngikwa. Ingo kuibwa bwana Murangiri, ingo kuibwa. Ndi tukaua gavana rira. Yeah. Hello. Okay. Sorry Nicholas. Watu ringira thimo please ukanizia sauti ya TV yeku. Tunakusikia loud and clear. Hello Wero. Hello. Eh. Yeah. Nada bana Chunge. Iko sana mukuru torari nao. Urari Boniface kuma kijani kuma Gilliwant. Karibu bwana Boniface. Ngura giadiri. Mbalo tianga vana ri. Na MCA githeri mwe. Are. Githeri mwe kauri endi role ngavana. Na role MCA. Aguro chibati kwenda role imwe. Are. Kutina role ngavana ere kina role MCA. Waya wangavana ade uturetera maendeleo na hawa tu. Kerida batuta ni ya mwenda izile. Taja la mwenda izile na mbalo tie mwana na ngavana. Na do jala mwenda izile tu na ngavana. No ngatugua tu jala ngavana. Tujale mwenda izile ali present ngavana na ali present MCA. Indi ndatu na mandates batu asa antuba kizi alitingwe ba kizi. Kuritirongo ingavana burako bateri. Indi ngavana edo abaju to responsibility na gathering ngambe uje tu chitite na magathira. I the first priority kwa remanto ngambe chetu. Na kenda support wa mwenda na mwenda bangi kutetera manto ngambe na kutetera mantu na maendeleo ya Meru County. Tunu meyo to asindikande na Meru County. Tain ngavana edo ga wa jowe gile yano matutokora. Indi no mwanka aduritengoe asa ngavana. Tore outside the MCA na ite role ke na staff role ke asa MCA. Yes. Thank you. Asante Boniface. Aye. Thank you. One last one. Hello Wero. Hello. Hello Wero. Hello Gichunge. Yes sir. Oni mwetu kuma Dan kuma Githongo. Yes bwana Dan. Oni mbu burumo koro. Mbere manketheria ishinua bau. Bauketheka sana. No there ibonganga gwitango ndongi mono ya nye ukorokia budget. Ina egodithia antete ibodithia. Mbere mauge bwako ni atiri Gichunge. Meru County. Ishinua bakuwa boga mama no grand. Kama mama no weka grand ungavana Kaura Mwangaza. Nkondo bashira ngavana Kaura Mwangaza ateka angiranji nkorone we bururu. Na gitumi kia mbere niki Gichunge. Ukethira ngavana neka angiranji atende tekeria Evans Mawira ngwataniro nawe nundu no amwikitie nara Karibari. Bo bene ngavana akithereri atiri Gichunge. Thai mwananchi na chano kite amenya nome na njugo Gichunge. Simua bau beto berewe ati groundine utemwananchi utechano kimokera thai para baitanire nonga wananchi barerero mantore jeta na nikingavana baba kumura. Vine ngavana igintu kimwe Gichunge. Igire akurunga akwari auga etre gutwanga ngavana kenda mutetheria kiathone kiawe.
ngavana ationa kanya ga gwita gutetheria ithire kiathone kiawe akona kanya ga kuja gutetheria akari tawandie we lakini mantu personal ngavana atiomba nonto akeja kuamua gwita biathone kama kethene kama chemanione ya heshimiwa kana ya mwananchi wa Meru County Gichunge dinama kinya otengo geite kamero kinya otege ntokerive kanya ke Meru nikyo gitumi ngavana atomba gweta kukara muchemanione jo ithire athikira muchemanione jo makena olega gweta abatere kudo concentrate on ground ine so mantu ja personal umenera muntu personal nontu Gichunge kumbeta kiathone gya kunkora kweza so na ndo amberia gompora kako ground ine arabu uchoke uge Gichunge onimbe kama mantu jo unkorone ureweka nkorone tingavana MCA na ndiboria ndita mwananchi atiri Gichunge mwananchi naza ate 2027 atemenya anga kwe mheshimiwa wetere ngavana kiathoni araga gwita kumwiteka mwananchi akamenya mheshimiwa eve andathurire MCA wa Botho gutimo Patrick Muthuri nkamenya Patrick Muthuri mwaregera kugwatanira ngavana Kawira Mwangaza mbona maendeleo so ni nteura ngavana ngaura Patrick Muthuri nontu bakora kugwatanira nao na ngavana mo mwisho ni atire MCA kira kio bataige ntoke moge Gichunge na rire bagakara thiguru bachichokere na barekebishe bageta bwega na kira kio babukia ibe Gichunge bethikira antu bakaja nkorokie bakara thiguru bamenya bongo be yeshimiwa kibwao ukona ukethire bethikira MPs na iriari MP utikiombotethia MCA no akuamirire ngavana yendo na maendeleo so to the minute intukwire MCA akamenya we imweshimiwa na are anda ngavana amenya ati anda MP ntukwe Gichunge ni akachierewa akuamire ngavana tigane na MP na kenda aguneka na mukali wawe aguneka. Thank you very much Dan Koriere. Mheshimiwa ku Patrick Muthuri akia kwithirwe na kiatho kiretherwe na kyo kia kwaya na iratu na una netite gavana kare akweya gutina thina hello nigukuria atiri biatho bira Muthuri etherwe na bibia mwaka Mheshimiwa Muthuri etherwe na bibia mwaka bia kwaya na iratu kire aritwari akethirwe etite gavana ya kumwimbiria gavana kare akweya gutithirwo kwina thina antu au uteve ne batere kwithwere uburu Gichunge nuntu bwari leo etere muntu tangavana ki muchemani jo kweza na gintu taira tunga Gichunge utemwanya jo muchemani jo na muchemani jo siasa jo aku izare ngavana kwithirwe etete okorea Gichunge na kwithirwa ai invited na ye open kiri MCA onde kana ki mutongere onde ta muchemani no juriko juju awe Gichunge lakini no ntubate kuitari ngavana atibatere kuita maendeleo wandi na kiao. Fair enough. Asante. Thank you. Asante. Mheshimiwa Mondaithile, what do you say? Onda ntikumenya mtu kethaga ina toro nontu kuwa kiatho gwita ngavana mantu na ko personal ate lero inye imbinkuaira kiatho kiredwa matini ndari na ndabuthire simbio chiaguru simbio 10 indari na kuru kieni ne kire kuru over 5000 ogwengiri mwanja na kiatho kira kiari kiobe empower na ngavana nariana mbeche cia empower kuru chekira igakia so birende ndatwariro ntutukwata na tukwa kimwe iteta ku launch ngwataniro ai ngwatakio support ye kuru takwe ndenda mwitaga tho ya gokwa ndina party kandi na bingi na kiatho kira iraombera ku raise 3.4 ndawa ibakendeke 1 million
ndewa ibange bametheka CS baira 500,000 na so gavana no reasia gavana ngiri 50 ciabo cia matharau ikagwetha gavana ngweta menya nkwire kintu kimwe Martin ona value respect kana heshima nkulugia mbeca ukagwetha mbeca cia tumomairie heshima kawa mbeca ikare na ibundu ndiankira Ameru batu twaniri muchara utwawenda mbeca cia kawira na witwaniri muchara so wembe office na oinyate kumaitwara ya muthuri o muthuri ethe ukinya no ipipe wa witata ipipe akonda kunenkero akonde pipe jari cha gathoge muthuri ipipe muthuri enda kunenkero na nyawo ni ndenda pipe cha kwambira na atabwa jono ntunyi cha urite so tekwa katwetete omona for personal gain twetete omona ntu ba mantu community of course nende remono kumeo support ngavana kawero ikukuma nonto emu support nyagara kota network lakini kile mheshimiwa Caleb I think kile ways is a bit different right nonto governor municipality anytime mwenda no muone right buganta ntachwa ngavana retire na mantu jamwe tukuga itobati kuma nonto municipality twina different challenges chetu gichunge yatha ndindira iria nkiuga uria reinforcement igutura na iura ntobe tutheri and usually at the end of the day iwi challenge that twina cho municipality different mbugana iria kaba kwena chio nara kwa ku urampombe kuga gichunge kimantu jajo nde kindo icho nde twina cho Meru the ultimate thing kenda mwana inje iturongugi atukaraniria aragukombeka lakini kwijita na solution inkai hiyo tukumanto am budget it's one of the areas ila mimbi tugategera tone na ata mwana incho mbi gwiturongugi iendelea gwito tuije guchwaga kwereano kou ntobi kwa municipality itobwiri monoka ituthukiri it depends na ura gwoketha ira bukwenda right okay now kwe miario yarirwe ni deputy speaker mheshimiwa Mwenda Ali the other day please pile tuchedhere miario alafu just make a comment kidogo itura kilukirie NDP na program wetu kwenda kuambiriria kana atwetirite ikirenda kuangiria kintu kiitwa program based budget tukia kurika na governor reta route eitara kiraitu eta na kibao teuma yes eta na kibao akiwa every ward evatiri kuona 100 million akwena makosa nyate tuambiria wita kibao kuintu rene au ni tuambiria tirai turita na kyo in every ward at most on the maximum through ward inone million on the minimum it on 60 na huni authority Meru ina changamoto nyingi muno na batu tuliwa 14 billion kuma kithirikari ira nene governor are moi manage our resources governor endelea ku divide the Meru county kinya Calvary 3 no temedwari ringi hakuna makosa no those are our powers ngwetu tukatiza oversight na ku represent na ku legislate JR beretu yakiri Calvary 3 era kara gai looming you know is deputy speaker kwa beretu yau first of all uninda arikiri launch ya manifesto ya governor bere kidurano ya 2022 and it is true now I have a copy ya manifesto ya governor to date na wete wa mheshimiwa deputy speaker akuwa ati award ekedro kinenkairwa 100 million per year we translate to 4.5 billion omwaka was this thing thought about the 4.5 is it possible to kinenkairwa 12 billion? Well, literally, yes, it is not JR. No, it is, man. Yeah. To be very honest, manya you see ore mtu akiabu irikuthithia igweta gisheria. You just ukathikira sheria. Kata sheria iriuga 35%. 35% of 12 billion atu ginya 30% of 12 billion in it's around 4 billion. It's 4 billion. Yeah, it's about 4 billion. Yeah. So akaja kwithirwa akauga akaikabana nkra 100 million
every ward akethwa nyake 100 million nio ina flagship chiawe. Where would be the problem? Ina either you see, the thing here is kawa tutukara gitaro na Martin tuikaraje katwaira gwa na ikigituma nkarangi chokera na kainyeria mono imwana inchi obwiri kwetho akidita maendeleo yari kwenda kugitatia na nyoka thoma katiba ya garuki. That is basically what it says. So then what happened mwaka Kenya 15 million yarema? Ukato wamba tu na kwenda kwetho we na glory wenka. Ukatha wena ukenda glory wenka Martin itionekana for sure itemenya kuonekana. No nturi no uchurie kinya nyuma na ukinya 10 ile ura kinya milioni iwe 10 na nyuma wote cionekana kabisa. No ketha na ama kwina maendeleo na nangi gutena maendeleo. So kirekero amburia yani practicality ya 100 million. 100 million tuka minus chito flagship no inganire easily ke 100 million ukaya kwethwa idam kwenda kuthithia 100 million buga kwa kabako mayano buga mwaka jojo na kamwira tugetekarire kamera milioni kana chijite ende uko budget ra 75 25 mbikie kandamu na karanda agitata na kwiraira kenda na next year mbikira another 25 the year after in 4 years 100 billion ninganire na indirie flagship yekwa ira kwenda kugitata. But the best whatever ijo ora tugaga tuambiririe mbere ma na mubango jo myaka 5 juri juju ambirie kugwa juju ambere no nture ananchi batawugire bira tukwena ni oni tiro karabu ambira batu katukubanga ora bira kwenda for those 5 years ari utiro twakarande guru na kinyake yanyu na ndimbi juju to batu itakadai program base batu ita baturi na ndire burenda batu to didi ate ambeja turenda kubwa lokitra 100 million kana ni tukwenda kwa lokita 150 60 million whatever it is burenda to didi ate kenda twetikaniria twinde twa municipality irana priorities cheto ni uchibwiri kugitata ni uchibwiri gwitao kenda at the end of the day mantu ya kadhaija ba utunyo ng'ombe bomba kuwa batu priority yetu rangers bako story wingi tyo tukwenda as long as tukuredia ng'ombe chieta ikaba tukethwa mantu jange jonde je kikando batu twambe tuchunge ng'ombe no geta kibange na beta bakauga bwao. So milioni igana is a possibility. It is a possibility rire ogwo kwenda ntu bakura bonde bakura umwe nontu omba kukarande guruka uga mawani kulimo no angai na stadium angai na ambi lakini benya bomba kuda bena issue ingi bomba kuda within the town kwena thine drainage barenda drainage chithithwa na mawa odiwe te mawa ki na peripherals na ome now. So Martin yanku atire fairness to thingatite the law na kinyaga ya kwetha gatukumba gwita na story wiki national government ni ura tukwa tutwambirie gwetu no tukumba nya national government ke ya kwethirwa ke thingataga monetary policies ira twetha twina cio tumiri bwetu bwa mbecha no rombi bwa mbecha ukaya kuthikira thomi baba ingi ora bakugeria go explain bare ya go explain bakona ni kinya kwije ka batutira ndure muntu twina reo eba atarithia muntu mbecha bakuoni uria Kenya eri na mbecha ngana uju budget yetu eri na mbecha ngana uju mbecha icho cio tigara bukori na ndi wingi ciarombero ciita na I think you've had those kind of conversations not once not twice na tegera baba kwari ate antu batikumenya ora bakuthithia businessmen jaba Jimmy Wanjigi na bangi muntu kumenya ora kugitata na utarithia mathabu na facts na facts chache kuthugania arita gira story Central Bank na ya na haro for example Central Bank kana by Friday ibaitete list ya ora mbecha chi trade within the cost of the week marando jetu ja within the cost of the year mwankara to kinyete imbituri cheborea no ndona for example kaja Euroboard under digress kidogo kaja Euroboard tuge ora rombete kana kinyata rombete Euroboard 7% ugo yana ndo ya jori new the same Euroboard yani kwe ija ato edindrari na ngiri komichi yaku na nde unorande tina 7% bwandra bwiri kuri ngiri mukwa ngiri magana mugwanja ketha magana mugwanja nda yanga kwira kaire na nde gutina thina ntu ankure yari nde kuri magana mugwanja ucoke onkobithie kaire na nde wambira ubona nde kena gukobithia kaire na ninga gukobithia na 10% na 10% yeje ile chiambere cha 7% kwena miaka 10 ini na nde ndo kwa na 10% na miaka 3 beje iko expensive kana itira expensive ora easy ikaba kuri ambeje ibo kageta so wakenya batirona otibye barona indi bakona mantu batarara bonete no ntumbeje igatu dingata na igatu dingata that one of seriously so the easier way kuchoke kure ya ku Martin
tukathingata sheria ore kuwa ketha 30% kana 35% ketha ne bwiri gwita kiri current expenditure ne bwiri gwita kiri current expenditure no ndo chai kanyiwa mandasi na au transport cha gwike ng'ombe chinyie mandu ya mandasi ubisine cha nyie ugo withdraw within your budget ya 5% ketha ni antu bara waandikite batene tumi duplication of roles wetoka thidi ya proper audit iba waandikite ngugi kuba bwiri kwa bethia hari kuona aja bairi bathatu mbi whatever kinyetha woni ke mantu ja kuandika na ntitha na issue na jono ndu jatetha ya mono circulation yembe embeta lakini na ndio kateka kuona no ntu maendeleo ijo most important bukaja bukarura kiwanda kia nkandania kana nya kira kia kwachiki na ara nini otebyo kia thithiro monga ina iki athirirwe nya kia ari budget ile chekira itu oamba gwita ara wetoka andika anto 10 lakini by extension ukatha waandikite ari mingiri 3 you see it is better than kwithira wina antu bairi obisine kana antu bathatu obisine kana kathaija mibango jetu kugira tukauga atiri antu baubetha be obisine bathatu kana bana ukejo kanenkara kabako mbeche cia barabara aketho akimenyaga njire kuma antu ana kwijana ira twitaga labor intensive yani labor intensive kumaanisha nteja makaragita indakati antora ile itenango itu kwa jitenango ge chikeja au chire mechi thithie barabara na ichithitha gwa i tweranire kinyoge tajere geaki yekirwa chere ramina njara utumajini ere no antu bekaira na wiri baro baikuje na rubao je kaba gwaka and they did it na antu bona mbeje chiona barabara ere onyatha hiyo ketha kujureria bakwenda kujureria they can still be able to do the same so in short it is possible tuthingatite sheria Ndio sheria iliwa 35%, 30% na another 35% kiri recurrent expenditure, kiri maendeleo ile ngimbi. Kuna recurrent maendeleo 70 there is something else. Kuna michara na salaries, yes. So you just remain within the course of your Kanan Memorial Constitution and we are good to go. Mheshimiwa Kabako, so you think mantu yabo kureta ya program based budget na by then bikirire chamba mbethe akiarena arua na arabo kana mitungu arua mantu yabo haipite bonene ibu no buku tuire wo no buku tuire na itemized budget, so there is nothing new you're bringing. Mantu yato kukwithia Martin yatituire yeo kidra ya tuire yeo antu bakiegui antu bochu batitira bakirira nontu whether ndenje kiengavana kanti njire yo bakithira bakirita irongui numwera ito amipwitie kare ya CDF for CDF iri independent though itithira tikekethira buru ni isindie ni umona CDF nontu teni kurita yonkui ingwekwa ni ukilukia proposal nkaya nantu bako through public participation back look ya proposal sinto bira bakwenda babuiterwa nani ngaikia kwa executive kima director bara ingwe ngavana kuya ku implement manto yara kuya kuikira mpia na kubuithia lakini kethira to state kethira ibarabara fulani to 100 milioni 3 so nyari atokuwa tukabuithia wondie with either 40 ka 30 ka 60 million tikatukuwa ike ya assembly KMCA ikethira sio nara lakini ikethira nkimenya muranti yokiego yanto bochitha yo barabara eke muile yokethira yo milioni 3 barabara ekithia anchenge ikethira ina milioni 2 kana sibitari fulani ikethira ikwewa ndawa so mubango jura yotetwira kwithira yo nonto ngavana abwitha sebira kwenda na abwitha cia kurakwenda so mubango jura tukethira tubwithetie bwana Martin mubango juto kuwira tukariria na kenda tuona kethira no twari tukaua 1 milioni ya na ira wirita no nto ngwitikia atari nantu na atalite thabu yake membi na ingavana imuntu munene membi nari nantu bo talenya mathabu batala mathabu bakona na atatumba kwethia milioni iko yana ikonekano wonte so tukaua twatala lakini no tutekwenda oti ofisi yake otheri itukwenda mutia na mpia kenda umba inyiwe ikira aumbe kuona bia wikire nyangari ciake mauta na allowance yawe cia kuyenya ku launch barabara ino nto no wetu to etikiria ya ku launch na masibitari jau ifyo nto tukwa hitha to yuke 40 60 tumitale twithire tumitalera tutala mathabu ya 40 kana 60 siete wodine no into bira kwenda kwethia burakarite na utethia kana kama Meru kethira to yuke 60 40 era no aheta mitumire kura into bira biondia kwenda na into bira ichi kura yonto mandibuti bia kuwiria byantu lakini Martin bila tukua na bila tukuromba antu betu iba tuwe support nontu nkia kuita kiegu yanto bocho through public participation ira nkia tukebwitha cia
tukipwitha se program we bakarea witikiria na baua barabara fulani baimienda na ni ewe mpesa kiwango fulani then tukahatia ibethire bakimenya twavirinjirite mpesa either million 60 tumutire million 40 era ke yakarita okay guya ntobochia bere ibwandikire into bya 60 million na ndareta bya 40 million iri ane na ratwethetie ate ndira towirite so ntikuona program withuki na nga membi ithire thuki KMC baraba ikiwe no ntubati kwenda 60 million pariende 10 million ira au ba Mheshimiwa Caleb kuringana na burabu push this program based budget yekara ya ndwa ya muthemba yungi kurua it sounds like a war. Unindi kwanda umejukia indwa na naro ndathikira no tunkonete news tia themo. Imbonere nya executive support through nchamba mbili. Ugabo bati upingana na itemaistu kuga baruga no irera ro lakini mwanya jurajuyo na kiko mumiru abati kumenya twina itemized budget at the moment but not program based budget now na project based budget nontora assembly dida ya eje ka kurukia mbecha kithukani ikeje kugana ndi adri budget yengavana buti state ya adri barabara buga bwekira milioni igana ki barabara boja tubo mwikira mbecha chionda ikethwe kali but uranko na budget ikali na gindu kikibati andu bamene no moka tukenda gindu kije yaroga giguto public participation kenda andu bongo boga impa kondo thithirwa kiwandi chiai this time round adri municipality tatu nje yali tuendo thithia mantwa angabinch recycling tuya tukarende twitikanire that twenda no tutwina ngabinje nyingi ituthithia ka industry geto kanini ka village industry karaga kethirwa ketetha iria akariba miru no menye gintu kira giateithia thakaire ikwethwa chimu gutano aria itina ngweguta na town betikire tuthithia tomikira kim budget governor kethirwa ije priority ya municipality embere imbio in fact kegethwa itetheia thirikari kumenya priorities chenu into details no ntoje ingia twikara tukugitu kwenda njira itukwenda mbi ititherwa into details ati mutongeria inyengo no meibia kathithe kyabire eka MCA a privilege kwira antu imbi ba kathithia no tunare that ngugeto representation ngakuri imbi to represent apart from mantuja rangi utiona lakini ndithaira thatu tukethura twije njire twamikire 10 million thatu tukethura twina ume bo kumenya kaba kwa ketho ije ndekire njira na 10 million ne kithithwa mukari wengwa na ije ne kiri 10 million ko akona the value for money so I think ndikona ndo akio na tukeji kombi komithithio je yalo ugato kombo mikinya from the county this might be the changing nini Kenya assembly the Thunder Assembly Meru might bring a shift a country on the ukethiri MCs bonda beja ku benchmark Meru kira kitu yambugo gichunge na oragi kuona ikeji ku work neka work positively I think every other county will try to adopt the same system ko woni kioni nduga if at all possible we can go even national Tombi gwete mais budget chetu twithe tujimbi to thithiri ni atongire bo bangi so Mheshimiwa Mwendetile two things first of all executive tena thina na budget ye nibo kwenda kubwithia nchamba mbethe wire it has been there na tutena thina nio kwethirwa ni program kana itemized urapo amita bo barua batena thina nio number 2 rware rwaku rwa equalization bill then kwethirwa this is the way eta ya program based budget then rware rwaku ruretete rwa equalization bill ukethirwa ukilukwa ni event matini ambu toka kwethira mea kintu kira miru baburite kumenya batwi focus yetu yonthe ki maendelere batikwe mtu ate kurita ngwe yeke but this time round itukwenda bora elected leader kwa mtu aredia wa kuma kithi awe kware na ballot MC kware ballot ya governor na tuinde tu na ngwe cha kurita ndo mtu te na ngwe kurita na tuinde anchende tu antube tu bakona development na matini anchokere mantu yarambua ya thatu ngwe CMC
ngwe MCA na about representation budget yegithithwa anto ba kethe batitha bara assembly anto ba municipality batitha bara assembly bakego batitha bara assembly nkethira ndiriara ini mburita kumanya imbibi anto ba ko bi oficha ki budget you know representation. Number 2 kwena legislation eu okorokia budget eu kubwitha sheria ile ingi motions nambi eu ngoye kwa nonto te mtu ka umome ya kuthithia. Number 3 ni oversight o check kethira ngoire atokolokia mirandire ikubwithwa to the standard brewirite na kinya mirandire netha yukinyila antu yonthe in totality bra budget ikua ingoye MCA kwa ile mantu yau na bonge na buo impeachment legislation now oversight to ichocho idato ngwe governor na imwagi that's why we otena ku representant we governor imbia ku govern resources no ago the implementation so that amukulukiria budget menya ka setup siasa yere bubui kotwe kanto bakarongo yua na nonto mtu nakwenda kuwino yabo kawira ngavana kawira arongo akiwa abaya milioni ya obora ambi obora ward mwaka urongo it is possible it might not be possible na kawira karongo if it is possible na burito with that wete lakini atatoa which means it is not possible to nende karongo ake ndona kura. So kinya batwe itwaire na manifesto no wari moto kumea wote until that office. But the moment ro kuma office nera ogather things are totally different. Nere to kuma office na to menya MCA otembe jaina jumo chara aki. Na MCA nwe nkage the only political leader atumaira mochara osavantu. The only political leader. Atumaira mochara mathiko atumira mochara chiathone na ufuelunga na kila kitu no zaidi antobani in the society. So njamba mbe na kuwa ibedreta I mean batina thina. But what I know Martin that was a comfort in the public. We comfort in the public that batina thina na itemized. But irereo na itemized. Mashuma kaleba kwa lesa boya. Kinyake irereo na itemized no to ina programs na ina department na locations chacho but kintu kira tukwenda turenda ewe to program based kana nya project based no together we na murandi na rieto ria yu na location na ara yuri na mbecha chia yu bora murandi barabara kethe class tu class kya moile primary school kana kithera ine primary school class kira ki feature ke ande kithera ine primary school is in the class this amount 1.2 kana 1 million or whatever the amount era to determine through the expert baraba kumenya mantu yao so mirandi ithire kariura to budget in such a way but turenda kuona the value of money then Meru County beche ile tionde chianganga no ntuke akuria matini for sure alia becha to atalura 10 million before 50 million ina beche iringi chionde chita na oko na chita wina flagship na ka flagship da gwadara kanithi bana ende kwa tuika becha utukome anaiwita na ito tukwana becha ito chichuira the value kutuika every coin tukamenya yabuthiria na itita kubwithia atia. You know what I understand bro kuwa mheshimiwa Kethingo kwelwa boya ka board ta 450 million ijire kaiji ingeci etana I thought no kutango Meru we batende ngwechieko ti wodi ne chienu ka bako tengo eritwa kogo tengo eritwa kachitana no egomirira iro tukasene itwareo tugira wa ATMs na nenkeri. You know kwe roro rumwe you know I find it funny bwana JR that Mukario store akalalamika byo karibi kuiwa is what Mheshimiwa is trying to tell us ati nwe Mukaria you know nwe ku oversight na umbori na the balance we tabana nkero 450 Martin the reason why I'm asking
ibionto oni ni ndena mandate ya kuria lakini the moment ira nkuria ndero ankorwa nao ankorwa mama ende kwa twike this a problem irenda ngugura inda withdraw statement ri tanda itite kenda mai namba chiwita lakini mbecha hii no ndo wite statement we ko erendwa ibonto torekane nyo ende giure ku tukori na mbecha iwita na ibonto kwa na mbecha itu chikira ke project ibonto turagura twa thai anto bareta ko lobe merandi kremsi abaikira ke budget abaikira ke budget bila bigiri ke budget ibi bika implemented ibonto kona classes cha 2022 2023 ko iranda tengete na iru wakwa nondo tinombe chiyita idime otumura tu kera another vote ilazima etekeri lasi bila ende ibonto ura budget toekira mirandi na banjamba mbese ibamenye toekira mirandi etichinjo no gekathithwa bonge mantu ya equalization bill matini equalization bill ya tutete muno nonto in future tutekumenya menya mantu ya chinchakia but equalization bill borame bangite 55% ya development money 55% development money eburito ita wanting and direct then 5% na affirmative action affirmative action kwena these other groups you know kwena groups ya PWD kwena groups ya women manto ya empowerment then 40% ni on flagship na nya this flagship toekorokia merand kulingana na public participation borantu ba participate so otembe cha ikaura still kinya tokua to with the program based budget tegwa kato tithia to fuatilie the equalization bill na equalization bill process in usually by next week together to with their publication so a process in on Tuesday correspond to mutumire kenda ya whether go changes sisi of finance kenda go changes akona niburita kuthithwa kenda tukamu into agreement so idonku equalization bill kinyake program based ni oto atumira but na etumbia law that the minimum amount era yombo kinya wondine if 55% of development money. Thank you. Now, ikuona that chetu kuthira sana na kwe karwa ritu tutierere. Yes, mheshimiwa, very quickly please. Briefly, ndingera mantujaji equalization bill. Omo ndiri memo tonosia we've been in discussion nayo na me represent a constituency as well. Yeah. Lakini tukimakirandira dena concern nene mono ayo na I think take action on to noe uko didabonge bileje imanto joja equity na equality because okay rotegela want to be very different different in terms of both dimensions interest chanto rabakali manto is different mono utumbongana ni narime equalization eruka tongana ni municipality tumegana na akidi lakini ukerigweta akidi ni direct akidi different ni rachi municipality so ukajiko da ona they out kuringaringa nkengere equalization titegerete this issue ya also equity and equality to make the right representation ya mtu iko mtu janjeyala no to at the end of the day it is not about betirikweja in about interest ya wondi kure ekalia tayo because it is an issue that has also come out within municipalities nati ke municipality ya Meru hiyo municipalities ila tunachona kwena drainages kwena these other interests ko ombi ko utombo medidya ekedho disadvantage other ones na tutombi ko kinyira gintu ko gitawa equity so there is a need tayari kwena need tayari ya kalabu ya kalabu ailia kalabu kwenda wera Meru TV ne municipal zicho namba cha ingi kando isipogua mbecha cheneni baja gen DSP million of 100 ya municipality ambuge ojo ke rather ya municipality in total wagerira to kwembe tira county ona chita wan grantity noge rotegera mbecha chira chen grantity rira nenkaniri thai adri eco funded projects ukethiria thirana ndija project ire kuthithwa ndarene market betting gratuity ikatumira ndarene utiro itumbi gwita na chija chese very specific ngona bia municipality nani are you uriwa conditional grants you chija chicha it's a co-funded
nini thirikari na kingi cha municipalities, which is an advantage kile uwe on top of it's not either on all once ugerotegera municipality etera wategera industrial park ile gwakwa na Arua industrial park ile yakwa na Rwire rwarera ira kwa mbecha iko no tutitira 250 million kwende mbecha cha municipality. I'm just saying imbecha ngana iko tumika 500 million ni chana itumika 250 cha county 250 cha county ni iko. That's the question that we need to be asking. Kala reason why people are fighting so much mawa ya municipal. Yes. Kena mawa yomba kuona mbecha cha World Bank cha municipality. And it is not a guarantee. No, it is a guarantee. No, it's not. Municipality. Uraku karaki mbecha cha funding municipals. Tiambwera unduide municipality. Unbido ande municipality na ndiambwera mbecha cha municipality. No, dore thani ona. Municipalities that jadai to kwalia kura funda wa municipalities adani dato ikayo ijiri. It is not a guarantee unto municipality. Neonete. Wona mbecha cha municipalities. Dai ile koni municipality aja na yone mawa lakini municipality etimao etiona other times Meru municipality ne direte gona wote kodikira mosh na nungu ndo kweredia. It is not a guarantee, it is not written on white and black. Kuri mwaka municipality ya Asia Meru meane idito yonka ari mumeta mizi nawe me aka last year tutona last year no arafu na ngwataniro ni wantu beta mbere both the bena points but menyanto aba borrowaga from other katuge barabange bathithie jabu no ndukinya devolution kwina gitumikira batu tuona billion 14 tharakanithie kona billion 3 kana billion 4 sawa so ndikuona ya big deal ituge for example betekaniri 55% ne bwiri kweja naja pakauga 30% of that should be equally distributed kumau no ndukinya katuge ugomba kuthawina cibitari mwenda ketho atena cio na aria bona kuna disadvantage ke national government ira beta equalization fund equalization for ira chia disadvantage whatever ante kurikana na tabachita kwe uchia kugeria guitithia actually equalization fund equalization fund but mitari yetu na ndio ito ketha itu for example batu turiuga tubunengere mbechinga no kenda bwaka sukuru tukinya level nemwe kenda tutigobwa na ndio antu ambeje uchie wa specifically chietete kwa ka sukuru banenga mbecha bakara kugitate kwa kasukuru na ndio kejo tegere inequality with the okay development kinya after these 12 years bado tulioarea ukethira na ndikethira ije isiulo mbakuthete na sukuru chekungana lakini bado ketha Meru ina sukuru chekugitate chekungana indi mbecha itu abunenga ira equalization fund ya ku make sure bagwitia iko kethira twina kilomita egana chia lami na abo bwina kilomita 5 itu bunengerete mbecha kenda no bwitirie chieni no ikinya 20 kana 30 lakini bate kuthithia so gentlemen kuria kuona easier buga 55% which is a good figure neo ikagita wa 45 natigwe neo 5% ni tekia affirmative kuga atigwa na 40 akamanyora akajieni lakini 55 we na bugete kaniri atire and it is important that you make it law na kire njire yenu ya ura bukurukitia as is coming up with a bill ni nkumenya ngwano mwangaitho ya law kinyora bakagita bakauga mai kuongera kanyamora kanini kuora 55% ikagana wa kuringana na formula iria bagete kaniri it's as basic as that so tona every is it 2 years every 2 years Senate ni kama up na formula na yaka change wa iendea na ni muona bate kuitikaniria bakiuga baba ka lose mbecha baba te lose mbecha mtu akadefend muntu ogena na watu atataira the last time boga ina kadhuri ile baregere 20 billion na ino kuona 450 kwendwa thirikari rĩrĩa kabanengera 390 or something like that na ndio tugeta kuringa kuro ugoka rega chieta 450 then of course antu baketha bena issues but what I'm trying to say is it is a simple way of curing it ikuga kigu ina formula ikathitha gwi a certain committee iria kana ni assembly eu every maybe 2 years kana 1 year iria ketho determine ora mbe chika gitata chiga agwa nontu
kinya thai tukwariria equality kwa tumba gweta tukauga ketheia na ng'ombe chikuiwa iba kwenda ngari hii nyingi kabisa na we Caleb tutena haja na mitoka Land Cruiser charate na jwajo tuthangi kinyo tuthangi enforcement igo kugira iba iki yonkana na tu wetumbura na ara tutena ne mwatu kauga iba kurirwe mwakene ju bukoga baba nenga era milioni kinya thani 10 extra kiri 25 wiwe iguru kenda bomba kutem problem wego ende chigeta wa marie to kinyachio chiethero nyachio chigaete maizwa ingi menye kawaida inyethera jamba methera kuganga chiethera chingwane it's departmental that's a departmental budget which is very different from what they are doing departmental better bakuga ministry of roads to menengera ngiriegana a milioni gana ministry kana department ya agriculture to menengera 200 million I mean 200 million itakuthithia atia you see and these ones they are going further apart from departmental utaza toka department mbeche yu lakini mbeche yu tuithingate further tuganande agriculture to kuwa ne to anengera 200 million inonto itokwenda karakita kagurwa gonto kuna itokwenda barabara all those kind of things nande kedra icho chigato to 200 ende tio nengerwa ceiling ya 200 tutikomenya nara weta kuibanganio nande gakara menya budget yewe karaja manyunyu hapa na pale jaraja Guanta Francis nonto tukauga ati kedha itetumiro na haya itetumiro na haya berewe ya ankwenda kubwa kaba kwa ruwa ate nonto kinyawe party ya wondi we ki municipality actually ne nene muno atukia kwanjiria u complain ni municipality tongelwa kiti kwanja kiego yanto bochu yande kwa kangwana afu ewonde kwa maua municipality na apo kwa inyakwaria tukaria lakini nya board members baki dhurwa tutaire involved nya tutisi baiku maua municipality lakini do no tukathetera mbiri baiku ya municipality sieye na kauria sikiego yanto bochu no ntoipati inaide pirango enda kwira Caleb ankwenda muira Bwana Martin itarea kira itu MCA twera wiba kwewa 20 million kana iba kwetikirwa kuandikithia project cio cia 20 million thirikari executive ita kupwithia na ntiwetikia nani aretwa wakil nani ujo urari kuo Murega ntiwetikia Murega Bwana Caleb na complain akiwa na bwende mbongela 50 nonto twina 20 twinthe nonto ikwarine anaruria municipality na complain weteya ende bira tukwenda kwira Caleb twagishe ana yake the municipality na yakwa twina kangwana riwo lakini ward cia nane nonto tuwire of course Bwana Martin ituwire itotiambia inyinge muno ki mama kinyato yuketie 40 kana 60 nonto itomutia na balance nonto birari kweyana imilioni yana so kinya 40 wa utiari rwe nyaka akawa ite ithatu ake itetima wite ko bira to kwenda nya Meru bamenya pia ichi utiara Bwana Martin na Caleb areke o complain na nya nonto to complicate manto yeto yakwira to eta kubithia Caleb wako leve no tava mabil may need sponsor bill na inungo melo abo igua na bontikiro boya this bill they took 55% of development money egano wond chia nene bare minimum bajeribu itoginya wondine bare minimum meaning ikiaguthe atukwenda wond chia na Caleb togu 100% divide ya nene chionde chikande wendo chia nene itotia 40 actually 45 tuwewe 40 uya flagship Governor kinyayo toka ile mirandi ira ikrite kenda tumenya mirandi abo tume approve but baturi total ambeche chen development Martin ringo tala gembil total condition on grants condition on grants tendivendo nani Caleb condition on grants jida china work plan where specifically chietete kuritangwe condition on grants bote apo divide kwa dhako wote no ko karina such a project bwandi vandro mbesa condition on grant ire tara ibureta weta kethe gwetera municipality ireta municipality kethe gwetera manto yangie ireta ki manto angie it divide condition on grant is the real definition ya program based no to kinyachio tokayo ke toemo approve no mato ma approve budget ina chionde to etia work plan to menyere
conditional grant ebwirite kuthithia atia na ebwire kenda tonethira tume follow up kirole tu oversight tumenya ketha conditional grant ni athithirie bure ebwirite kuthia isiasa eringire itubwirite kwailia so kale bura ngwenda welewa ndenda welewa euka tukua bare minimum mbechiri bwite ukinye everyone irwetha otingi koro ya ngavana irwetha otingi ya conditional grant ikiwango kiana kibwirite ukinya igo tukwira lakini conditional grant iketha iro tutendivide conditional grant GICHUNGE you see me I represent a constituency na ni nkwenda Mheshimiwa Ithiri in fact ti takwina ane ora ugana ndi ku vote mwe no me you see I'm representing municipality na the time ire to make it ni equity versus equality. The moment we use those two terms, ikumbira na ndeta tu municipality, twetera tameu itwetere akithimo kare atwangana na tukinyanire. No, tijada no what my argument. But now if at all it but is of course kuna conditional grant na if at all only mtoran represent the municipality atiko affected. Imbiriria ijete. I don't have any reason. They don't aira mwenda na ndetu tukarende. Municipality no affect either positive or negative. Nandi negative no ntidro andeo. Let me tell you. My people are affected negative as at now. And baka be affected or negative. Meka to accept to embrace each other. To do an ende. Me no gwethia go guka lebu ino interview on the bieta. Na go to again to ari kyo to bo biata oka. Ende kwa to tigiria. Oni kya gwethwa DMCA wa municipality interview on the bikya gwethwa bike ya wakwaje yar. Mimi I will have no problem. No nto ngwe kwa iko detra nto ba kwa gwethwa the MCA o wondie weru. Kedre interview the video ya weru. Mimi I have no problem. Why? Ibi kadetera. Call me selfish but unyo ngwenda adhurero. Jire representation. Lakini yokorerwe ijera ugere they came for the Bejire ba weta socialites ndo kwa unia manojo socialist ndo to mande. How about we cross that bridge? No, you tomba kwa with a kind of leader Martin non to I mean at the end of the day anya ugo ino okendera support. Na ari okendera support the other parties but ende nyawo kugitatia kugutethia. So ore akioka athithia I gwitikanĩria na kale negativity yoka ya kutha kwino aka affectwa kana ningo affectwa negatively atenda na nyani ngonda uga atenda lakini kethra either conditional grants but you change extra to kwino unaja na chiwa uganga twambia niko gari what is the problem alafu na neonda chokanda ukakairi the other thing and this one is important by the way angu iroka ya kutha tukiarairia mantu ja equality no mwanka bwe gwitikanĩrĩtie barabe disadvantaged jaba unande to kuga bakwirwa ng'ombe mia to tia kwa ikaiwa ote tia kwa ndina junyo ote chonde in the first place na Martin tino ndura chichieria mbambere man ticho buru ng'ombe buru but you see na nyabare na wabatumba kurithia chieria bakarithia chieria hata na ng'ombe iche kumaria bwita kugitatia kurithia na una iche nyama so batumba kuthia bure na ndi kyo gatumite muntu ya munya baretera chieta saiwa kana chieta wate kenda na ndi at least bomba ku improve mbi ethra nyamuni kuri ne kunora kureo na ekagita so in short equalization yao babwiri gwetha baitaga equalization mono ekimaendeleo yomba kwetha ombo nenkara milioni igana no kethwo tu uragitata tu urantethia kabisa so tukauga ketha ki milioni igana eria 50 no mwanka hizi twinde 50 iwi ingechi otigara twinde na ndetoka nationalists kana melodists American ketha no turnarua ndomba kwetha ndi Meru ndi Northimenti teu rojo ketha ndo aburi maendeleo jara ndare gajeta buri yakamba facts no ndugikinya no barabara itebugi right wamba ibwingire ato tunywa and all those lakini ukaya kuthadira kwari no opportunity ndaugire buri nigite atia nithithwe then ngikinya buri nkethwa nkiumba ugitatia gukarano ketha ijegembe yari uri kwirirwa ketha ya mwankene na who knows omba kwa ino nga atura mbuga we time kana ndetha tenia na bakwa bomba kwa ino bakagitatia so ukethwa we selfless irori kana to develop every inya madam kawira actually au no bomba kwa neange agutanguka me you never know bieje bia we na kana riba we bomba kwithwa now na ukora wikia maendeleo ino baketha baithe ya bure na ndo gachuo kuririro kiuga na ararathirwe ng'ombe ikiwa but then rina 5 years ago iro agwiri guthogika buffers iriko iu kenda into bitegete lakini nako no regere ko gitata menya murungu eka anto Martin in places of power for a reason
no tubagitumikina kinya papa bonde okathogania batina kire omba kwithwa imwe kurumwa kyobwiri kwithwa akirira nture newe ithi mwenda geta mukiria na njire iria mukiria niyo yani tikumwangura method yake etaga sort issue eko omba kwithwa that is the issue omba kwithwa kinya jaura mtura wari na thaka and vision katugi muntu ya atumwita kiraitu rire ugite ndija ku solve problem nya cheruji nya rata solve rodira at least na tega ko na mbuga nkatirania na thina chia ntu baba cheruji then I mean at the end of the day I've sorted everything. That's my take. About sorting, JR, very quickly known to we are way past time. Beratri tukuita tukari manto yake ama. Now let us be candid. It is either you know, Rwariro rwa Nyambene imenti counties, you know, it has been there Rwaritwe. Na as much as tumba kweria kwebelia Rwariro rwa Mwembe, Mwimenti na Mutiania, wonide Mwembe and there is nothing I can do about it. You know, Mheshimiwa Caleb Mwimenti, there is nothing he can do about it. Na watu achiarirwe na ina watu kuririte na tebo tumba kwede tuchenje ni ontubu. So we will need to talk about it. But then kure ina issue ya kiama. You know, tuarete manto ya kiama kuma 2013 itare ambasi yambirerie yataya bunjwa yare ingi political party. Can we have a strong one on Tora ODM wete Nyanza ne kalikia ukethra 99% I love your explanation ya mandora runde muimenti. Actually utoajinye kuwa there is nothing you can do about it. You can even go further, there is nothing I did about it. Yani otebio ndengi omba kuthithia nyagatha indari na inya kuthithia ni menya tinda ichiarire na tinda ibangire ara ketho angitite ati angitite mbithiri 20 na iyo gitu mambo na division yeu na on Martin ukejondika na bobo aga ikyo gyatuma wigwa nginsist muno rira ndaugaga no ntumwimenti yakwa governor nkauga no ntumutigania na ari governor kinya mwigembe na gitata no rigana that was my whatever last whatever ndauga in kenda tutebwiri kwira antu tuna mari jathatu ira tukube tubenda ende ya kinya ya ku supportana oni ntia no ndinkwenda kwa gitata ino na nde niyo tuteta politics ya DC a deceit kethera mutigania na njire akarira giti na twamu support twinde no ndu bathitherie gukurukira kiama geta wai bas teu a support wa about twinde actually akwi members bonde babi amabiu nyama MP bare babas na twathitherie u turi amiru twi unity imwe ya amiru na babangania bo bwega bara babanga bakauga kethera senator kethera tandeje na tega nkuwa thai kuthuki no ndu ni antu baithurire ura bagitire atia ura bathurire but Martin problem ira woni kuona niyo kiama giga solve ni ewe kwa tukiuga yesa kinyarira tukuona mantu jetu atikitite atia jatitite bo bwega muntu ethirwa no gatubanga yani gitare onde ja tugitatia na gitumikira gituma tubangwa ise officialness atotikanirio una nte kwenda kwa riorongo ise officialness no ntuni ndi tugani mpinkona nda etho minister I don't care what the community gets na ndi oniki amagiki uge wankiwa kireo ikire tugakara ndi guru twinde bunka muntu ketho ena like mind tukitara muntu tumurie tunungirete style yake twinde tunungire bara baketha be presidentials na nyore oketho wega kwenda kwa governor tumurie as a community timbike not yakona no imbi as a community tukona twethe tu negotiate ura tukumenya tuka benefit twinde twina bus twina nope o twina pie na ndi bus mbere maitu ambire ikwagire korongo aria na nyo ategera ke biama I mean ke kuthurana kwa thaa intinya thaa na NMP anywhere twina leader of minority inkomenya imbetegereje kabisa at least ke locally bare sawa untekurega lakini the thing here is okay kwetho watu wame accept it watu wame accept it watu wame accept it there nigithe majority ni ringithe majority kinya governor wengo turingithwa bado twina governor wetu so nande the best and the easiest way Martin ikuthithia kintu kiria antu bakombo consult bebongwa yani te woni wethirwa anka tukeya tu akarande gururira na tuna kiama no tunandi woni mbuga munene okiama bethirwa nkira nkauga mwendaithire ba kurungama na Caleb nkauga woni ndenda mwendaithire nte kwenda Caleb I mean ari babwiri gweta bagakindanira bongwa nao antu bakwao bakageta atia bakamwa ke michujo era ya thithagua that is one number 2 otumba gwita igitare on the wita akiri antu etobera batu turi Meru turaugire kumana ndei UDA niki kenda mbonai undi mumeru wembira mbite na ukenda mbonai kenda wa minister
alafu au nani njoke ntikwengirira ng'ombe ciakwa ikiawa anga na hata uninkuorwa na nchukumande na muntu mbugo utondithiria maendeleo ndeja kiwoa muonokia tukwenda ou turenda tuibange tuingwa na we have seen other people doing it, Martin, and I have a lot of passion in that kind of thing. And when mbugo ya atire nteto ikwambiria wa supportwa sawa wa supportwa so be it, you did your part. Ngona mheshimiwa kabako na kwa agree mnona oya actually to garaya ka to gari netwanya rimona jeya nonto presidenta ari manto yona ayawa yet you are independent ante independent ni bwana Martin lakini ngukari na feeling batu torea Meru tukia kwit ukia kulaitheria anto ba nyansa na nara Raila umite na anto ba saindi cia kwa bawetangula batithirainya nonto na kinya ikamba batithirainya nonto ibawete ko nako karaba watilite bakikishite batwe twe kinya itare siasa tukamba kollo makine negotiating team table na kinya anto braba kwenda itebi nene onto ke president na twethire tukimenya itu bangite kethira EMCAs ba Meru county bakarwama na kiama kietu kia kuma Meru kethira MPs bakarwama kiama kietu kia kuma Meru na kinya governor then ito push twethire twina ikethira ikisukuma na peu na PNU na kingi kira inya kiumba kweja tuwe babe ikwethire ndwa ira cio tekiama kia national na kietu kia kiorwa kietu ikethire isiama bietu bieko biongwa lakini twethire twina either ipewe una PNU siethire ni watanirite twina bena candidate wona babe na candidate wo MPs bapeo na MCAs bari yao baraba kuromba ite ba PNU bethire beya na governor wona na candidate yani baina candidate wo governor na senator then tuite ki negotiating team table tuite na president oro kwendete ke president tumwire thaiende te batwi ti oni ndeka ba ko imbinkona ndathuru anga wantete mbonete ke MC no ito bai kwe yoba ibone kuwa Martin Jesu akuwa oro ata moyo yu wake no ntubo uma na kenda ndiata ayona nora noe wa yo spare bandaya ke yo asia so ito amue ka batu asie dai lakini bandaye tuye tutetuke so ito watanire ito kolome tuibange ethira ni Meru ore kambare na kiama kio inya tuito watile kietu kimu ito ete tuena kio tuita nara tuite tuka negotiate tuena kiama kietu na nkwera uma ete yo kinya ko tueka oni hempiro kadurwa wakwa president tukwaliongete urokweya wakanya kakwaria ikemani chungwa yaka kwintu akuromba embe katianya kemani chungwa tebia isebia tiania bwana so ko tueka ukadara empiro thuri Meru omoyitele rwari rwake atagwira bira akwenda Meru babuitherua kendro wa kemani chungwa nari kwe ko bwana Mumeru MP Meru nwe narie naye we atime thaira we yau yonto ya wako rwari kwina thina nyingi muno cia university Mheshimiwa John Paul na haririe manto ya university ira ke president lakini president bira focus ite abio bwana JR iko thara John Paul kendra kimani chungwa orwa chief justice uraumite wetu yo turi ibo kwenda sheria era ukilukia so manto ya maingi university era rwari kiwanja kira kiyanirwe nani membi kiama kigea ringi kiyeta kuringa siasa na university ekiegunya ntobocho tukira wabuna bu lakini kethira ito watanirite twina kiama yetu twethira orirare siasa twa negotiate twerwa unkumaitene o kintu kya mbere Gembe campus ikaetwa college lakini mwankaru aritedwa eria gwaria kimani chungwa akaewa kanya karia nteto inyi so bibio tukuria wetu itwethire twina power na itwirungamirite twetwingwa itociarire twetwingwa turia Meru. Brilliant. Mheshimiwa, you know, burakuwa ni ati kiama yaku ke UDA kikuhinyilia Meru. Should be kiama kia Meru kikuhinyilia UDA in Meru. I think kika involve Meru na Tharaka Nithi maybe kule gramba atiko thangi kurai na kule ya NJL na baba ngibe aja what happened kiama getu kia Meru ntwitware akyo tutare akiama and I found JL akichoke what happened is you braced UDA kiama kiro thuri na kio at the expense ya kiama kiamba angu na dawa akarire untu wakarire urago wakarire ithusua barabari na kiama betire bendia kiama tukutumami boganga mbasi bokura and that's the truth na ria tutira na umabu twiki this ndogre this are national TV na daira to kwa ki national TV mbasi ya chinchirwa maguru ukijokethia ni chinchirwa rangi ukijokethia
without consultation owners bambas adra mbasi ere Ameru na tugwiti kwendia mbasi na tome basi yeye na abiria baba ga gwithira barira ndereba itaũ baba ikiama na sembasi ira bwana tukaiwila thinen so ni Ameru beto bwana kale ni Ameru beto Ameru beto itwetegeria atiri antu baraba kuma naro enine bakeya wetu batugethia nkethi cheke Meru tubenda no ntubo nkethi no ntu ibatu tombo kumenya mwene kiama akikia kura kutepai nduraba tikwetete tairambas tikava ko iyo mwende ithiri na dina kanko veta orop no ntubo kiama kienge kira kiomba kweyenye kitembasi tikuthetera basi Kale please dinera iyo na anjokeria kairi tatu tikiama kia Meru kiama kia Meru turare ako ki very strong ni to embrace it embas na to mita yetu in fact to mita Ken Silva dinera ejirire na ithine nene ibara benderie embas ba chinchi ambasi rangi bamiendia tu embasi nendene tugichugura toni na tuli twethia tutingari na tukari ni chejiro rangi ni enderwe na tutikwete consultant kona ndio ni ndupinga kiama kia Meru ana JL me I embrace also the idea and it's in me but what we need ni genuinity na mtu kuugira when you go to equity go with cleanance tukija ki this conversation ya kuthithia kiama kia Meru let us come with clean tweja twirane itukona kiama kia Meru indi turia no jokite logbook no kamatite kena tumenya logbook ura wikite custodian logbook ya kiama kia Meru imumiru ikethwa imukonejwa kugwendura wenka na ndu twenda ya tutumami twethe ya no twikite logbook mwenda ithira jo logbook beta yo Nairobi echoka Meru rwari rwatu kwali indifferent because that what has been happening ko adaitu kwa kiama kia Meru let us know who owns that bus very well yes you know mheshimiwa what they are trying to say ni ati kiama yaku is not popular enough Braki bati kwa popular bwana Meru yeye because Ala ko bwedia gichunge kingine oni matini ambetekaniri na atongoria bachi yara kabako batwe wenga nda kure onga kinyambetekaniri au batu tutumira bobo muno na nonto byotumira bobo nonto tena kiama na nonto tutilikitie bobo nyenda tuna kiama andu babareya me oni kambua uma na kabako na ngwerio muno nonto nakwarenthe che thirikari ne nye no nkaria nonto kinyi ethe andu betu MPs betu batikwenda kwaria tukaria tuthitigire kwinywa na imerete mpuru nonto mpuru nareha anto bareya na kwatwika Gachagua ara assignment ya Gachagua ikoira baba na bia mabete ata Gachagua te bia garia bingi president arikia kwaria Gachagua iguthirania apeu iguthirania nganambi atina ngwiyile igura kiama kikwenda ukira Meru na anto ba batikwenda Meru watana ambere thine ngira twinio nabona thine itukiria babwe inare uro thirikari tikwenda Meru watana ya kintu kimwe iu nio thina anto batikwenda batikwenda twitha turi in one basket twitha twina twaria twimbi tukwenda twitha twina negotiation power barenda tutangalene wetangula ri kaiji siasa muno ende uende wetangule imtai sawa muno kisiasa tai speaker Mundavandi thai prime cabinet nonto bwa ANC ongu nonto bwa Ford Kalonzo tu na Wiper ODM etejindau kambani Wiper ejindau kambani na inyento ide go mdaro mbagura na ODM kambani Wiper romba ukambani so we need to get to a point ketha ito support William Ruto William Ruto ito support lakini uwereka kwa toro amira candidate na no tura bia mabietu na nyabia mabietu nje yara agree with you beto kinyanto amabia former coalition tugatha twina kiama kimwe kiratu kwariria mbazi yes mbazi ndekwa mbazi popular nonto actually arabo anto batichi bado to 13 elected members 13 UDA 13 bas kaba tuchindire na etikire Kenyaki na etikira mashina ya thirikari chonde chiehire batuchinda nakyo
tura 14 mubici thai muchoro wa muno na imwendete muno thai muchoro inda mwire sore ndo nda supportete lewe isiki re-election yu so batu chinda twari gutha twina 14 baina 12 alafu indi kenda tu nominate more indi batende to karo uno ndo bara thirikari ba nominate mbi baba ingi 21 turetha tu 20 so turainye tu embaze uturetha tu majority but bazi popular kalabu wembazi utino echenyo no ndo iro kwari che kitambo mbere to ya siasa nere yare mbazi dai to ina mbazi dai to ina mbazi na nende the thing ndo to ina kama kama to ina sauti yemo to ya Meru yun mbazi PNU no peu na kenje yara biringanire to ina coalition yemwe tware sauti zo Meru. Very well. Now, I think tobati kwitha twina rwariru in the nearest future ya kiama Meru one big party ira orokuwa gachagua te yakuwa vunja hiyo kitu weka hapa naskumita mporo mnoko kuna mpeu hapana ateba iko I think tobati kuya na rwariru ya na no support one of these fine days tobati kwitha twina rwariru asante kaimenyi kinoti I mean kaimenyi arimbira hello Martin, say hi to those great minds on point. Allow me to tell the MCAs that trying moments defines true leaders. Right now, Meru is watching them to provide leadership using the mechanisms and tools at their disposal, like the budget. Meru will rise again. Mwenda mkeru, asante sana bwana Bwena Rwaria Ruega. Msiongee tu, jaribuni mpaka hayo mambo yatimie. Na hayo anasema imenti ng'ombe asiibiwi, huko zinaibiwa kuibiwa kutoka Ntumburi mpaka huko Egembe. Thank you very much.